Пачанги дикутне аке шукар диве мангаото менге шукарални кемари пандек програматари Рома EU веб ТФО порта. Нормално дека амен требало да се не почне значи ко шов осати амари програмаја ке дисутно програма ко интересно теме и темата ни јека дендер кога со гласинала срсо вечна гем нели ко рекламе котар авеаме норма. Меѓунатоа дека и секате значи повеќе тензија, повише нели теорија кога со разна манушендра шунгем јавер теорија, али аке авдека покушина значи амаре ми саференцар кола со та некомпетентната пенав канал, значи ако ветено јак серијали колку и повеќето мануша викиндосари чибај романи или па котара амено рома, значи коламе повеќето серијали асавке, аке прво со почетно маглумте дав јек акценти ко акава вакерин додека амено рома котара ваја теџенамари романи историја јега калестар срсувакериум ковенамен авдие, значи штар еминентна гостија кола со ка вакерен пумендар сар ола нели историчаера, односно историчко котарамен потекнемен рома. Ако ветено сигурно исто јек пучива кој секој камендар барем јекфар пушлеа преку по живото, уреду, соске баш ром, соске си умром, соске аваја таро рома, котара мен аваја ковета номаро потекло, сар уопште амен религиозно сиемсире, значи претадва, нели, пред тоа ексудус, сар сиемсире амен религиозно ориентириме, хем дали уопште амен нека цинеда амари држава романи. Значи са акавака покушина авдие, акава некако те објасни намаре декот ненге, односно менге та бите шај нели те џа и подрк. Ме поздравинава ко само почетак амаре прале о виоре костаче кога со диклум дека на свалојтано ке поздрав леске емгек шукар састипа магаја. Со посегате те саслиол хемте авала миге пале гости ке амаре емисија. Гор поздрав джико исто кардаш од Скопје кога тај сако ола менде гости. Значи оритко тај о кардаш, тај сако вен олада амаре ми сафира. Шајтен само треба керафту миге дека те ночаве инзваредна, значи комичајра и та некој YouTube стар веќе пенџарена доста џенаки сиаме на два шајпа и аменда катен, значи то вен олада јек делота амаре емисија која со ме посебно поздравинава адова тај са, значи ко офтосати ко вена миге амаре ми сафира о ритко хем о кардашот од Скопје. Значи, баро поздрав джилесте, посебно, хем поздравинава нормално самаре дикутне. Срсо увек, а Канада киравато миге, значи, споделено видео ко зум со шајта, вите шајта укористим певише мануша, со скечачипнаски, ако ветано јек пучива аменге, роменге, која со требалате жена, значи, амари историја тешуна, таро антропологија, мануша, која со бави ненапеа калеатери касар, олава керена. Али, а каво разлог соске ме куѓума кана тева кираве квасати порано него програма со си не планирими и си разлог нормално, а о разлог и тано каму кафтумен јек шужи репортажа кога со наместингеа, значи кога со аква аранжирингеа о новинари о Мозес, Соломон Мозес, кога со живинолеки Ница, хем значи одобрингјаманге те шајлески репортажа авдиете секававту менге која со итани изузетно шукар, хем адалеске да си ума катета бите шајто оламе на два шајпа те му кафту менге те кен адеа шужи репортажа ко кила бела фитарова мароромано потекло. Па некој навинав споделено видео со повише жените шајте укористени пекале видеостар хем товако побаро број, хем казамолнавтуме, значи доколку и сини савет ајте вакерав непријатна ни се коментајра, казамолнавтуме каде сте шајте воздрженентуме и пак керала пелафитаро јек портали кога со итано дикло, амен нератеја ке сине, амен значи преку 3.500 ауфруфа мануша кола преку 3.500 дикле или штарилјаде, веќе ке 4250 мислам сине акана. Значи диклитани програма ме калеске само захвалинама хем поединечно саме докот неге, односно ме манушенге кола со мангена поштојнена хем према манде нудинена ница респект, ме превален некова максимално респект. Трудинамато менге товен о емисија, значи добока квалитетна колум со шај, хем о теме
вендо бока интересна тешајте амаро англурипа романано тешајте джана мар историја, значи авдие стварно супер емисија, кело пелафетари романи еволуција, односно котар потекнеамен орома хем оанав далитано Рома или па цигојна достојно аменге. Сарби треболајне, значи аменте викинамен према ко акала ме гости авде со кавен ка постави на линге опрашање на динама дека олака шајте одговори ненко акала прашање коте со амен коркоре аменге нормално индивидуално требало те провери на рефлектири на со аменге најболе пасуинала. Ајде. Сарсова Киргјун, поздрав Саринеге, поздрав Джики Ерзумана Рамич, јек амари пен, односно која со иститани билдунгсперата, ковел палојек дујберш на динама дека јој тако билдунгсперата ка шајте поможнува амари роменге. Ајде. Значи јек баро поздрав Саринеге, споделено видео, тешајте реселко повеќето нели мануша, тешај повише манушате укористине пакалеа менџаја амари репортажа сарсо веќе обечен гјумтувенге, значи репортажа кога со ка објаснинел аменге о романо живото сар сине, односно сар потекнинја. Ајде. Челем lungo nedromeja maladile shorore romeja Jelem lungo nedromeja maladile shorore romeja Istorija Roma je i dalje velika enigma. Ostaje naučno neosnovana nepotvrđenim činjenicama o njihovim korijenima. Poznato je da su ostatak sveta naseljavali emigracijom iz Indije, odnosno da su bili naseljeni u subkontinentu severozapadne Indije u regionu Pendžab između Indije i Pakistana. Većina istoričara će potvrditi da Romi nemaju svoje istoričare koji su vodili rodnu stavku. Mnogi istoričari koji su istraživali njihovu pozadinu bili su izolovani i nisu prihvaćeni od strane romske zajednice. Danas je opće poznato da su Romi potomci starih Hindusa, tezu koju su mnogi naučnici prihvatili u samo jednoj činjenici, a to je sličnosti njihovog jezika sa starim indijskim sanskritskim jezikom. Mnogi Romi danas potvrđuju svoju tezu i čvrstinu odbrane u svojim objavljenim knjigama o istoriji Roma.
Romski jezik nije standardizovan. Svi Romi na svijetu govore različite dijalekte, ali na jezicima u zavisnosti od toga gdje žive. Kao primjer, Romi iz Makedonije govore makedonski, a da li to znači da su njeni korijeni iz Makedonije? Prema drugim teoretičarima romskog porekla, jezik nikada ne bi trebao biti polazna tačka za određivanje porekla, zbog serije migracije iz jedne zemlje u drugu. Na isti način, oni koji su došli u Indiji usvojili stari hinduistički i sanskritski jezik, izgubili ih, kao što je to danas primjer mnogih grupa Roma koji su izgubili svoj jezik i govore jezik zemlje u kojoj žive. I to ne mora da znači nužno da su njihovi korijeni hinduistički. Ovu činjenicu po mnogim veliki je argument da su Romi indijskog porijekla. U knjizi Romi izgubljeno Izraelovo pleme, koji je objavljen i mali rečnik od oko 100 reči slične ili identične biblijskom hebrejskom sa Romima, razmišljanja imaju neke poznate lingviste kao što je Kristof Wagenzal i Julija Horvat Paul Wexler. Knjiga kolumnista Steven Anzekheim, izdat od strane Njemačkog jevrejskog bratstva u 2015. godini u saradnji sa Leo Bak instituta u Jerusalimu, rekao je da je u 1705. godini u svom Behandlungswegen wegen einige Gemeinde Judeschaft betreffen Sachen kao da su prvi Jevreji koji su došli u Njemačkoj u stvari bili i Romi, koji su pobjegli u obližnju šumu potopljenu. Postajući tako velika sila, odlučuje da oduzme Severno kraljevstvo Izraela. Zarobili su veliki broj Izraelaca koji je onda vode u Gornju Mesopotamiju, Siriju. Njihovo carstvo prostiralo se sve do Anadolije. Posle više od 150 godina, Asirija gubi primat svetske vojne moći. Na njeno mesto dolazi Medo Persija sa svojim kraljom Kirom III, koji odlučuje da sve Izraelce budu pušteni i vrate u svoju domovinu. Nakon njihovog puštenja, uprkos njihovoj težnji za domovinu, samo jedan dio se vraća u svojoj zemlji porekla, radi sticanja ekonomske i društvene koristi, a jedan drugi deo tih plemena odluče da idu ka dalečnom istoku umesto da se vrati u svom Izraelu. Oni koji se bave proučavanjem drevnih biblijskih spisa kažu nema izgubljenih plemena, ali postoji izgubljeni ljudi iz nekoliko Izraelovih plemena. Svileni put ih dovodi do kineske obale Pacifika i juga Afganistana, Pakistana, Indije. Od najranijih vremena, verovatno nakon pada Samarije, grada Ninive, pre pada Jerusalima pod Nabukodonzorom, neki severni Izraelci su koristili prednosti proučavanja ovog puta ka dalekom istoku. Istorijska skica istoričara i antropologa koji tvrdi da Romi potiču iz Indije nije potpuna, jer se zasnivaju isključivo na jednostranom znanju. Njihova teorija zasniva se samo na jezik kao stanovništvo,
a uzima se u obzir i kultura Roma kao celine, što je posljedica njihovog identiteta koji je važniji od njihovog stečenog jezika komunikacije. Ako se složimo s ovom teorijom, onda moramo reći da se svi američki crnci trebaju smatrati Englezima. Ova teorija je špekulativna i nije točna. Šandor Avraham kaže da su dezinformacije o indijskom poreklu Roma u velikoj meri doprineli sami Romi. Prema nekim nepotvrđenim istraživanjima, Romi su u Indiji došli oko 128. godine prije naše ere. Ako je ovo tačno, onda su skoro 350 godina bili na putovanju od bliskog prema dalekom istoku. I tu su se prvi put susreli sa Hunima, koji su živjeli u severnom delu Indije u pokrajini Uttar Pradesh. Naročito u ovom regionu, Romi su preuzeli nekoliko stranih reči iz Indije koji se danas koriste. Romi su posle određenog vremena pobjegli u Benares prije rata. Još jedna grupa mještana bila je prisiljena da se presele u ranče. Indija nije izvorna domovina Roma. To je privremeno utočište u dugoj istoriji progona. Ne postoji genetski srodnici ljudi koji žive u Indiji i hinduizam ili bilo kakvih transponovanih srodnih elemenata. Posle napuštenja Indije, Romi u Evropi došli su kroz Iran, Armeniju i Bosfor kao nomadi. Pored njihovog jezika, koja je jedina preživjela karakteristika, povezuje se sa potomcima starih Hindusa, ali i većim brojem stečenih prethodnih istraživačkih navika, tvrdi kroničar Abu Nasr. Deo Roma uspevaju da se vrate u Kanadu, uz pomoć svoje južne braće koje danas živi u Izraelu. Nažalost, tako će se izgubili svoj identitet, ali oni žive u Izraelu i mnogi od tih romskih porodica se smatraju Jevrejima. Romi u ovoj zemlji dobili su status sekudi, što znači da su državljani Izraela jevrejskog porekla. Ljudi bez domovine, mnogi tvrde da su Romi nacija bez zemlje, a i kulture. Ali kao i oni imaju svoju bogatu kulturu koju obogačaju Evropu sa svojim originalnim evrejskom romskim temama i u mnogim oblastima, i to uglavnom u oblasti muzike. Romi se mogu pohvaliti bogatom starom antičkom kulturom. Prvo sa svojim drevnom domovinom Izraelom. Prilikom istraživanja iz 18. veka postoje dokazi da njihova kultura datira 4000 godina. Oni također imaju kraljeve za koje se sumnja da su iz ove grupe. Jerobeam, Nadab, Besa, Ela, Zimri, Tibni, Omri, Ahab, Ashaisa, Joram, Jui i Joahaz. Poznato je da su mnogi izraelski naseljenici nastanili u Indiji i da se u tim grupama visok stepen kredibiliteta potomci današnjih Roma. Ovaj period predstavlja totalitaran mrak za istraživače zbog nedostatka dokaza i drugih osnovnih informacija koji su se desili na tim smaragdnim grupama na sjeveru Indije. Pretpostavlja se da se današnji Romi napustili Indiju nakon upada islamskih vojnih kampanja pod vodstvom afganistanskog sultana Mahmuda iz Gaza.
koji je vladao delom severozapadnog dela indijskog podkontinenta. Upravo kada su započele prve migracije nije poznato. Prema nekim teorijama oni su počeli od 5. do 7. vijeka, a prema drugima od 10. do 15. vijeka. Prvi migracioni talas koji se kretao prema Egiptu na sjeveru i trećem prema jugu ostaje zagonetka kao i sa drevnim Jevrejima, zašto obe grupe posle njihovog iseljenja nikada se nisu vratili matičnoj zemlji. No, isto tako i odlučili na teško putovanje ka nepoznatim zemljama. Jedini suvenir koji su nosili sa sobom je jezik koji je vezan za njihovo poreklo, ali uprkos religiji koji se praktikovao na severnom delu Indije, oni su nosili sa sobom monoteizam koji se dosta razlikovao od indijskog vjerovanja u mnoge bogove. Današnja izraelska dijaspora generiše različite druge društvene i kulturne događaja prema narodima u kojima su se kretali. To isto važi i za Roma. Romi, kao i današnje izraelske žene, retko ulaze u mešoviti brak. Njihova muzička melodija je veoma slično romskoj izvornoj melodiji. Kod starih Roma i Jevreja postojali su plemenski sudovi i starešine. Zanimljivo je sličnosti u njihovoj personifikaciji za ljude koji nisu deo njihovog naroda. Jevreji za nekoga ko nije Evrej kaže Gojan, Romi kažu Gađo. Jevrejsko pleme Maniš je ime nešto slično romskom imenovanju Manušan, što na prevodu znači čovjek. Informacija o prisustvu evropskih Roma na teritoriji današnjeg Izraela se može pratiti od godine osnivanja moderne izraelske države u 1948. godine. Izrael ima oko 300 mešovitih jevrejsko-romskih porodica. Ove porodice Izraelci ih nazivaju Alija, što znači oni koji su se vratili u Izrael. שמע ישראל אלוקיי, אתה כל יכול. Neki rabini iz Tel Aviva smatraju da postoje mnogo više dokaza o prisustvu Roma u Izraelu zbog brojnih migracija. U Izraelu od oko 1 milion ljudi iz bivšeg Sovjetskog saveza od 1989. godine ima stotine, ako ne i hiljade mješovitih romskih jevrejskih stanovnika koji žive u ovoj zemlji kao obični građani ili stalni stanovnici. Sigurno se mnogo čudimo ko smo mi i šta kaže moderna nauka. Kada smo u nauci i sami Romi, mišljenja su podeljena. Postoje mali broj koji vjeruju da smo potomci antičkih Jevreja, jer je verovanje da smo mi potomci iz Indije mnogo stariji od njihovih naučnih dokaza. Milioni ljudi danas na svijetu teže da saznaju svoje porodično stavo. Auschwitz te bare boka, asotecha lamenane. Ani odako termaro, hei obahari libachtalo. Ja judakalo chirikloro, Lijal mangem roliloro. Lijam raromnjake, hoj me bešam Auschwitzate. Za vreme Trećeg rajha, Romi su zajedno sa Jevrejima privukli pažnju nacističkih genetičara. Ovaj istraživački projekat o romskom i jevrejskom genom sproveđeno je u logore smrti Auschwitz pod vodstvom dr. Mengela, koji je detaljno vodio evidenciji o jevrejskom i romskom pedigreu na naučnoj osnovi za konačne rešenje, uništavanje milion Jevreja i Roma u nacističkim koncentracionim logorima širom Evrope.
Posleratna genetska istraživanja bili su zaokupljeni idejom indijskog porekla. Ova lista je bila brzopleta i istraživačka, koji su bili fokusirani na ozbiljne genetske poremećenosti. Ovi dosadašnji istraživanja ostali su u domenu naučnih istraživanja bez ispravne genetske činjenice sa hipotezama o genetskim ili drugim sličnih vrednosti Roma sa Hindusima. Mnogo od tih publikacija sa vremenom su se pokazale kao neprihvatljive. Otuda je i model genetskih istraživanja konglometan na osnovu stanovništva koji se proteže širom Evrope, ali i odstupaju u pojedinim zemljama zbog demografske razlike, istorije, unutrašnje strukture i odnosa koji su slabo razumljivi.
Però dico che che faceva बड़े दिखाया मैंने तो सुना है मैंने उसने का दिखाया मैंने सुना है मैंने कैसे ने एक सुशी रिपोर्टाज होता रो हमारो नरे को साना उसको तो मोसेस सोलोमन ako šungivaja, znači šeti pišne magije, a mi kažem odmah ko backstage tem kamere, mare gospodije. Ako šungivao samo nakratko te pišne, te zavrlo sam da dikutne, znači ko sam početak te keratu mi da spomenemo video kozum so šaj, da bi te šaj ne li to povike to diklo, odnosno te se povike to mare dikutne. Ajde. מאוד מקומות דניאלה, Aleksandar Veros, ali Sajtović. Znači, sajta neka, to je super. 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 Dobro, u redu. Ako je to najvjerojatno konekcija i semeni su problemi interneta, vjerovatno i da stvari i semeni se ostavim na dinamo čisto дека секогаш на време тоа дека шај, значи тоа што беше по интернет и нормално тоа нормално да проблемот е шај дека рал срцо требало срцо планеринги. Јаре. Значи срцо вечна евингиум а вие кера и тема котаро роман, односно потекло романа но хемо над романо ковајтано, акава а вие марми се френдар на динама дека оламена два шај пате шуна, значи сарите на перспектива колетане a meni je interesno tebe kreate džana, kotar potekni ne, leske, hörst nicht gut an, Orfe? Ich hört mich nicht gut an. Okay.
на мен само нека аки супер. Ака джала. Идеме кај мука одна амари. Дали што не? Дикаватот Знаа дикаватот, ама на штите што нам шука. Не знам šta je. Шкар. Se čujem. А, шека. Добро, ја вас чуjem, али сега не знам Чуjem. дали не чуjem. Evo, imam. Što prekidima? Се прекинува чуете. Да, чуемо те, се прекидаме. Се прекидано чуете ме. Добро. Da, Ајде, да видимо. ne znam. Да му овој нешто. Se prekidima. Da. Ti nas dobro čuješ. Ја вас чуем добро. Ја чуем вас супер. Према томе ја немам никакав проблем да вас чуем, али ви имате проблем, така да не знам о чему се ради, али сега ќе да видим дал да се чуеме овако. Jel nas Да, čuješ možda me dobro? čujete malo. Da, super. Мики, дали што најмен? Даниел, дали што најмен? Шунаватот буд слабо. Шунават. Malo da se pojačaš. Slabo te Слабо чуете. Па добре, Јоп. сте супер. čujem, ali slabo. Treba se pojačati. Океј. Ајде, дали што најмен теле? Јел чуете мене? Да. Даниел, ме шунавато супер, ме шунава саринен. Ама сак што неамен, ко Ама прекиде мене или тука шукар дикајато чисто. чиме се каја. Амен ме шунавато ме супер, дикавато ме супер, значи мана нема ницаво, стварно ницаво проблем. Јели ми Косте чуемо се окей, па јер ćemo ми причати, па можда се бил постави ќе само пар питања. Дали што не? Добро. Да бе, ако пиш на Tahir дека шунгела пес шукар? Океј. Од Tahir пише но дека са шукар шунгела, мене знам. Значи Не шунгела знам ми. само со ски кило Александро и за да знава теле конекција или Добро, што ти пише нелеске ту Мики, доколку значи Живете. листи веќе олико, не е проблем. Дали од Tahir аплекувал исто и Амен? на Отахири силе мислам дека најучествено ќе емисија. Добро. Кај за Морнавца е проблем Матеја и Непе, веќе си имаме проблеми техничка, значи Матеја и Непе. Него само пише на мене дали шунгевај, тоа е тоа. Значи најавното. Така дали шунгевај е шукар, дали са о гости е шунгевај шукар. Само пишете пише на мене дали. Здраво, Да Лука, ме кажа, здраво. Пика дали што не Сали. нема? Дали Здраво, што не нема? шунето. Па супер. Ама, окей, ради со прегледена, знам со скенерата телеконекција. А кај ме прво те познав туте се бил баш ќе е Гушуџи иницијатива. Те познаве Даниеле кога се ванги баш мило со мен тај со шетни некаја тема. Тај Бијагар е Саитовиќ кога се напенџаравале, минаш на вас со Келабути, меѓутоа туѓе не најшу кај штом покани Гана Сати Марушен. Ме покани ги ке професоре кога се тало веќе некогор беше истражинила ќе тема, од вас на Александро Ревело. Ама меѓутоа не знам суски килоем, суски нашите пропаленски ни најправдо дека дали си проблеми конекција, меѓутоа каде кате пробина баре моменте аваџи кој е шукарек дебата баш кава е бут шукара ем бут було прашање со десната чикри роман историја и чико романо потекло. Мики, нека кратки Мики соске ту меѓунаrodno са Мики е далеске ако ту мангија на Соломон кратки нормално кога труди имаме Соломон на кратки. Али Да, Мики е, некако да, джела манге стварно джела манге поедноставно Мики кој што приватно
Да, им приватно, нели, код два член, агери да маги мило увек кет сиен ту, амен ме муклум, веќе ко само почеток муклум јектикно документација, нели, кога ту со керганла, и шај веќе отприли арге увод према на пучиба. Проблемите на Тарасалик Саитович, суске око кувала зуинела. И акрана на джанава дали кашаја двете средината некако. А мене кога туди дали... Да, али конечно немам пошкар, не. Мислам на мене, знавал Даниел. Даниел. Која исто само на женава суске се бил ти камера ли починала, дали ти конекција, нешто си... Ја, нешто и конекција на неуреду, али каде кава да претходно мен мора мари проблема више теđа, дали ске импровизирана одма, каква со салих ка потрудираме идеја да нормално терика каква проблеми техничко те решинале. Неке ту шајде бичале, значи олинки по долика амаре маншеске која со шај одат тан кека емисија. Овси не веќе Андре, медикум дека си не веќе конектиримо о Алесандро, меѓутоа ако во текот ќе да си не блокирими и која и програма, ови клилоем надикавиш дека тало правдо. Да. Најбоље ка слажемен кога двате шете панамаре микрофона доколку е Керила Лафија кога значи те панамаре микрофона мислама да е едина солуција која шете провинала, али најкара шунавато ме значи феноменално аке на пишнена дека исто шумила шукар. Према тоа мислам дека о проблемите на Косталик Саитович каде да вас соске ме после тоа ка ја ви намалескем каде дали кашаја два некако тако можна да кажете. Само буќакари чип поваленге ко текој дебатаки. Да, китека и дебатаки ка Керала Фисоске о академцо кога се абдија канимо ов само српско Керала Фи најшука шајте аракел значи о терминја шете погодене ко српско падреске на мангавате малтретирина вака на некас, мангавате шај ко најшукар начин да артикулирате, табите шај ми геда тол покола и аме пошто джанеја српско ме мисла дека нака сметинал од лака кирен српско, а туме ново романи ка кирен тубе милапско ла исто халјовена да романи ко зумеја кана. Ако халјовена мен романе тогаш ќе кира романе лафија мен ка халјовале српско, а ако на халјовала романе тогаш и проблеми. Магете па о проблемите со кироманичи мангемте кираси неака повише интересно баш кироманичи меѓунава кога со кена лапи кога со кена бути роменгите да кена романе лапи ака на меѓунава дека контактингуме се идеја осети шукаркила романе лапи мене знава од дито персони академици кога се талолеа ако нака трудинаме барем тачваки кроманичи па генерално остаитите вакерелски суамен вакераја амен на требало ми ги превода во српски меѓутоа не тоа академски колиске потребата на превод, ариамари романи чип и српско чип. Окей. Ме надикава, Мики, ме дикава само... Окей, Сергил. Те му кавте води на емисија, чим джадки. Сергил Букалите ги лава, што те ке рака? Дали шунеме, Даниел? Оја. Окей, супер. Агаре, ако мека и кровави или перава, шајту ме комотно телен, значи тута мухаджери шајтелен и модерацијата, шајте импровизирана, ама ради код ненгите шајте омогучина, нели, а давате ново прекидија буд, джикото е мен средина техничко проблем. Агаре. Ако на Александр Вакеролмаге, Александр пишинол порак, Вакерол кај во Синетуд Америка, тај нишндол мишто, канчи нишндол, значи нешто мугела. Диксо, тали студи со проблеми. Ајде чиве, шајдите чиве Александро. Значи, соско ачи како да капучна. А ќе кара и си да капем Значи, Александро,
Капокушина, Александър Шунесаре? највес. Ми- Каде кај Александроја ми- пали капокушина ме те Окей, чивале ајде. со така време. Агер, веќе кога ајде аменка починаме програма, па каде ка джикоте ка завршина. Мора дека искрено шајте успења значи ка завршина со ја детано бут важно. Тема, ме Ама би заболела другото важно спомена. Другото важно бу спомена сум ке реки Франција, него сум ки визита ки ми чајки Германија, така да повише би магате тужина фамилиарно, него те дикате шајте завршињем порано да мате оди се и дебата, иако италијаква пучеве тало правдо, кога су најле според мене сигурно границе, меѓутоа каде барем кава нешто паше, джико ек заклучкија или дисаво нату бединаме, него чисто те анализе факта да се доказија кои се сосем кота наваем свавај. Ники, меѓанама дека им стварно привилегирам мосиум. Ту на штиот би нема каде ме тут почел таве мате. Меѓанама. Океј. Аки ту се ракате и Сашука. Дека денаните завршина квалафи опучи бе романанско, амингитано старнинги јасно ми знава дека дикут ненге. Јасно е дека асаки ек темајта ни правдија делески ко сам почеток ме ќе има како повеќе серијали, побаро серијали кои со различито мануша кои каниме, нека саринедер. И после два секој ек индивидуално треба да ги кел кој песке, нели сој леске нај логично најшука. И адреске ка покушина значи авдиамен кон слушајте облазожина амаро романо ајба. Агере, ајде ка почнем Мухаџерија. Мухаџер. Пошто ту ќе гена кај ти репортажа сар прво со андато да тете кереа дека е романи репортажа, кота ту ќе акала креле, коте со Алјан која савко нешто те кере. Морато е керав сегел дека месар буџене таро Балкани, поготово таро ова окружение коте со Барилун ки Шутка ки Скопје. А ме дека ем сигурно сем си дека ромаве на тари Индија, дека потекот таво ленгаро индуско. Но со текот на времето благодарение баш ваква интернет, благодарение баш публикација која со публицирана преку интернет, преку социјално мреже, али умџи кој сознание дека можеби ромајтале потегнинатаро ек појаве група, него тарадија индуско група, античко индуско група, креа баш античко време, на креа баш аква дисава неве. Така да чинума кој истражување и кој ко контакт некој манушенцар, али ко контакт некој рабиненцар, саракатар ки која ки дискоте решавајќи тај си исто миследник дека Орома Мозес мена шунава тут ништо на канал дали ки ти конекција кој ја се на не според дисаве ленге катале текера окей чиплегери и силен бут додатоци ки читаро порано санскрит јазик на основа сами чибјак Френа Макана? Значи ме цело пазбито керава лапи. Цело време ништо на шумило, само два тракера. Ова ме цело време ќе имам 5 минути лапи бизо микрофони да чекате по-опционите мучинама панетите, керава реприза. Океј. Генерално кога сум слушајците ди кена таро кава е мини документарно филми, кога со кергјумни тало базиримо таро побутер контактија рабиненца тари Франца. Јеке пријателеа рабини кога со живинала си неко Марсеја каде тало ко живинала ко Ерусалим. Тај побуте манушенца тари ек романи група кога со пес Пикненоден Домајра која со тали подгрупа тари која тали подгрупе ромско кој Ерусалим кога со алјуко сознание дека Рома освен светале бутпаше е чибјаја, санскрит чибјаја, е античко индусенцар, јавер нанеле нисаво строство е роменца. Тајгар пари, а љубџико со
те истражнинав, те керав, почнувајќи да истражнинав и Библија. И Библијата ли морате признане, ако некој мангела те, ако некој вакрила, ако некој би синула дека ромајтале потомција таро пурано античко Израел, мора теџнала и Библија. Соски ки Библија гаравенепе будбуќа, лајтали историско лил, коте со шајтара келпе будбуќа башо Рома. Чак што више морате да керав дека анавда, анцигано на потекнила таро грчко анав, туку потекнила 3.000, повише таро 4.000 берша напалал ко време таро еврејско патријарх таро Ибрахим. Абрахам, како era лафи паралелно. Морате да кажа дека историја роменгритали е бари енигма. Ој панда чува е научно недокажано коте су на не панли фактенцар. На не доволно доказија. Единствено доказ, единствено сувенири кога со Рома ниле пеа и клиндортари Индија тали чип. А мен башо Роман не е само башо ленгоро и кебе. Но кај си не Роман мислава сар група на педжадеса Рома, него сар група кола со адиетале педжадеса на Рома. Кај си не Лангледер? Дали уласне античко древно хиндусија или тале можда да се вер група која су на не делтари од ова индиско подконтинент. Абдие Джерлапе дека од ја теза со кил пресали припати ми само како кичип, значи санскрит. Меѓутоа, ја вера буќа која су тале традиција религиозна кола наракена ниса во строство панло со древно Индија, ниту па Акалиндија е рекана. Осве су тали панли музика, ама добро, баш и музика шетва каде дека ромајтале свуде кај со теџан синува прихватинена или приминена од ја култура, од ја традиција, од ја музика ко по начин. А мене си ориенталција тоа ке рама, магајате што на ориентална музика, се вепи со семсине паншел берша или панч веќа која кава региони под робство или под одва региони кои се сушинаа сине под турско робство. А тоа ке раба што Рома која сушинена или романе подгрупе која сушинена кој Иберско полуострово, ки Франција, Кале, Манужитан, обошинена од ја музика која се тали паше со сар фламенго, која се на неамари традиционално, меѓутоа мене делма сарамари тали традиционално. Значи, ко сакала основи, а мен наштите танајек заклучок дека мен сием дело таројека сако и таро индиско подконтиненти. Мора да кажа дека кај исто и чип, и романи чип на нела нисави стандардизација. Нашите ки чип треба кажа дека ако ко ромај си буд санскритско додатоција, треба кажа дека ако е тоа докази, ема мен морате прифатина со ке себе баш и чип или баш одисе додатоција, мен си индусија. Исто се ракена, треба кажа дека месиум тари Македонија, кими чип и си доста комо вокабулари македонизмија. Дали од ова значинела дека месиум македонцо потекло? На. Или сјамен србизмија, или сјамен коранизмија, на мен баш од ластроство си сјамен долечи беа, мен мора това потекло. Ајде каму кав текелари баш и чип, која делува, после на мен пари етапно ко ја вера ова под теме. Да, опучува се неки, шкаро објаснинген, опучува се нормално баш и репортажа, Сара Лјанџико кала квеле, Бела кинуко почеток дека си нема побутер контактија манушенцар која со истражинена сине, и ектаро најистакнуто писатели ром, кало Олисардо Монтес, тари Шпанија, која си кавја баротони лил, коте со акела педали ромајтале по потекот изделци, обичајала маге со напомена, со ме успегнуте превединално некој начин, пусува со синема вече истражимо, ко контакти сум си некој во Рабиненцар, било кој тало со свакил прегеска исто ек о Самуел Каја, која свака на моментално женила ко Ерусалим, која со вече одржија конференција, ко Палметрин Берша, традиционална конференција, баш о Романо Пучиве,
благодарение морето кратко признава што е професори кога со итало моментално Маш Раменде, латало Александро Ревело кога со пенџарала бушукари историја Роменгири, потекло тај ек таро мож сигурно шета крав почетнике или за четоција тари јакеа ајтева кера теорија пошто пандата ли чала ко потекла копло чачутни пети кропево тева кропе башилаки. Шунгерма мислам дека на прекинигате о звуко. Микрофони му Сергил. Агере, Мохаджер, супер шунгеве, авде пошто кога штарпанџене да ако успенгем о проблеми симе само кера коло салих, менаџанова соске, а кана телефонирингум лева километрските реста тунел са и терика дали о проблемите но дали кашајте успена, значи летечева Андре, али кана вечер со шунгиум дека од дуито персони на Джанала Шукар Романе, така да Романе. Па кана на Джанала Саршаја мен најголете импровизирина, те шај овде те халјо, далека на какера македонско лафи, далека какера српско лафи, та би те шај и овде нормално те шунел, да би те шај ек састи дебата тоа катар. Агере, амен джанај од Даниел Петровски кој, али сепак би мангапсинете давлески шај, па прво те захвалинава Даниел на синеме, значи шај па кана ака техничка проблеменца, те која са нормално ки програма увек, нели, мангавате задоволнав ме гостен, максимално ти поздравинавлен. Даниел ту увек сијан рад довиđan гост, стварно. Суски сијан пријатно, чао, амен джанајаме нели талалда, увек кеда ту тој ту стварно ракеја манге време, а калески баров се соко само почетак, со да зивингјанту ки ми програматове ек дело кале програматар. Баш около манушакова со на Джанена, значи кој е Даниел Петровски, ки када е просторе Даниелески, после те шајте те представено опе којтано Даниел, значи овитано породично подкови мотева кера веќе ко романано кадар која кала романа не кера келапилави романи историја, овитано и текако фамилиарно подкови мо. Ме би само замолинава сама редикутне, значи те шајте поделено видео кога со шајт табите шајт палете овако, два бројкова со увек сием. Значи споделено видео со ске ковал и тема максимално интересно, така да те шајте укористен и ја верада рома кола со нели валјаните джанем пумаре те потеклоста. Агер јак баро поздрав бичалава. Джико Демо, Джико Тахири, Джико Дијана Вучич, Джико Мамало Ахмети, Джико Дејан Куртич, хем Мате Бистрај Орфе, јак баро поздрав Джико Орфе Алиевски, Трикатерна Бистра Некас, Јашаревиќ Славиша, хем Панда Бут, значи мате наведина кана веќе наша ден доста време, а ке Салих Саитовиќ веќе ака те кујаме на динама дека кана наколем проблеми. И сега Панда проблеми. Салих Саитовиќ Панда проблеми сега. Значи, ајде. Даниел Петровски. Ајде, те шајте представението кој тано Даниел Петровски околен нормално кога со наџането, така да и те шуна туда то стави каде Кирила Пелафи Котар Амаре Ромалејан. Потегло шај нормално одмате почине одоле. Тете зај. Бујрум. Ме кадав мандар јек будбари зор, ки те шајте те халјовен ман сарине, ка камавте керав мајбут ки литературно романи чип, ки те шајте халјовен, но мај ако дисо керава до шакерибе, ондак нека афикерен манге сарине себе писо романи чип, емо кола сабе со кернала фи копоктетер романи дијалекта гартова керав ки сахни Европа. Речимо Даниел Петровски, дипломирано антрополог, ко моменти сиум ки магистратура, ко институти баши код Цпенков ано Скопје, гандинава кај ко абутне дуиџи ко трин чонака, а горкерав мири магистратура. Мири магистратура си ки умал баши јекутни мајбари комуна ко Европа, коде со живлење на мајбутедер Рома, баши шуторизари, а гандинава кај мири докторска дисертација ко Икерди ко Загреб Джио Ковабеш.
Ка нас јам кјумал баш од Архипе, о романот Архипе, ко сахно сунал за руриците Пенопес кај са о докази о факти са висока керемпески ки абдесудни емисија базирана на пес мај путедер ко предпоставке, пошто за жал на неаме ни само пишимо документи баш и од Васарство Кирило Мухаџери античка историја или историја англедер Амариера или о прва овтошел ја њашал бершатари тарија канутни историја. Така да и антропологија базирана пес код вас со сине пишимо со шајте слединал пес со шајте предпоставинал пес ки киднина нума морате халевен сарне дека Миро да стави Мухаџериско да стави тале само кер фактија анде ко предпоставки. Ако џајате кера лафитаро легенде, сабе со сикавена Котара вола маро потекло со сојтале о легенде поврзиме Индијаја, ја легенда сабе сојтале пренесиме преку Андреј. Јак начин са лескева керела пес книжевност, односно устна мујали книжевност, бути нормално дека кога институт устна книжевност, дека и устно книжевност традиционално пренесувала през старо колено по колено. И устно книжевност и сила утвари може. Да, sad se čujemo, sve je okej. И устно книжевност се изгуби. Те тоа промени ми. Чинеја одвајтало сар ајтва керам сар расипам телефона, коме информација вакеравала а на не нигде пиши ми вакеравала меча веске, па мочело пренесувала ја вереске, тоа значило дека од ваш ајто буд променимо. Така да о легенде сабе со цикавена дека мена вајатар Индија, таро Израел, јетаро Египет, на штитовен сар сериозно, Филипев сар сериозно факти, а сериозно доказ, која Кирила Песлафи баш о потекло Ероменго. Даниел, само те прекинав Хари, пошто амаро дуито кандидати, односно гости овна разуминолошка романе, мека за молинато, значи ако шај или српско или македонско, да бите шајте овде те халјол, те шај мелиек са 100 дебата тоа. Ние баш најбољи Македонски може исто. Мешам мало српско, хрватски, босански, односно југословенски јазик да би се сви помало разумемо. Оно што ја кажем да сви наши тези кои ќе му изнесети данас у током емисију базирају се више на претпоставки, а мало на папире, на нешто што е веродостојно. Така да ако узмемо легенде да кажемо за порекло Рома, без обзира дали су то из Индија или Египет ја Израел, онда тоа су легенде кои су преносени преку устна книжевност. Знамо да устна книжевност утиче на тоа да се промени, да има различите варијации, така да постоje исте легенде кои каже за Роме да су из порекло Индија, али иста легенда наđemo и код других аутора кои каже да смо из Израела. Која е моја теза? Ако узмемо ако идемо од тога да немамо оригинални факти и докази за наше порекло, онда едино што остае још живо е ромски јазик. Ромски јазик има порекло од Индија и тоа сви знамо да долази од северни дел Индија, jer naš jezik ima poreklo od sanskrita, što je različito ono teze iz Egipat ili od Izraela. Tako da ja ovde sam bi stao sada, želim da pričamo malo više u faktima i dokazima od drugima autora kada se prvi put kaže da su Romi iz Indije ili Egipat ili Izrael. Tako da ovo je bilo samo mali izazov. Овсасто, Даниел. Иначе, ето сад, надам се да ćemo moći da pričamo i srpsko. Ja pozdravim prvo gospodina Salih Sejtovića i gospodina, kako beše ono, da li možda mi pomogneš? Salih. Da se čujemo?
Најверојатно и си имаме пале конекција е проблеми ленде, значи ленде таму дефинитивно проблеми и конекција е. Дали се чуе? Па, ние да се чуеме баш. Радио е Имате- Дуриш Панчич. Да, имате прекид. Ако можете да некако идете мало више до интернета, да би могли сте да имате више интернета, затоа што има доста прекида. Да сте здраво и живо. Здраво, здраво. Да. Jel možemo da pričam? Па ви можете да причате, а дали ćemo да чуеме, тоа е друга ствар. Изволте. Kako? Не, дефинитивно. Ја би вас замолил ако можете да идете. Slav je internet Da, da. ili ne znam, neki. Jeste, jeste. Да, имате сметњу у интернету, значи има Dobro, доста. ja ću da pošlem. Evo, recimo, meni je drago, se čujemo. Па чуемо се, али на прекид. Ко прекидеш у неме. Meni je mnogo drago ako sve profesore da krenem ovaj. Mene rado postoje ljudi. Не, па на што е гери кере ништо. На кере ништо гери. Мекаджав пале Даниел хем Мики тумен продужнија мекадикав тешајте вакеравниги течан хари по попаше ко интернет или кабелеа. Ne znam šta je ovo. Да. Сачу Na prekidima, jel? Мики, ајде Даниел каму кафту керен тумен лафи. Ne А znam. мека дикав тешајте вакеравниги тешајте кувен ко преку кабел. Mada, Даниел, mada, Даниел. Мики муко микрофони, ако шај туте керен тумен лафи. О Мозес нека Керол Лафи, па онда ка приклучи на медаки дебата. Пошто на штишу Океј. неме. Океј. Значи мека сложи нама е Даниеле. Ке да најто пишиме историја, тародова време. Значи на крала пелафи баш диси неви историја која со итали пишиме баш историја која со нака пред 2000 беша или 1000 беша. Наштителото ди се од оказија. Мека служи нама тоја дека на основа савке историјаке која со италијаке напални нашти конкретно танопе нисаве доказаните факти дека Рома тале насамо староседелци, Рома тале староседелца која кримке Европа да повише таро 1000 беша, значи таро и клебе тари каде и клиет спада тари Индија. Меѓутоа проблеми си неко Рома со Романа прифатилина си не нисаве манушен авријалтаро пумаро племија палатара авријалтаро пумаре таборија табен текерен генеколошко стабло значи ти истражнилен кро потекло текерен лафи баш и ленгер историја ко време ке да улам веќе си неко тан или ко време ке да веќе ликовена си не тари Индија. Баш цело време Пошто намукена си не гадже. Баш осаво време Киреа Лафи дека на Да, сине става. на дозволинена сине ленге простор јаве ренге ти истражнилен историја. На ова кирава, значи на мукена си не гаджење, мема кирава гадже сао кога су на нерома. Мгм. Но ме мора дека нам мора него ме застапинава палим кава кира застапинава и теза дека бут научникија или бут манушар која со кирилица лапи лингвисти, ама се тоа е лингвисти да вакрава дали шај пушум дали шај и чип кој е народо тоа индивиди бачи лескоро потекло. Одговор си не бут негативно. Макела наштитово со потек, значи о мануш која со мади, која со адаптивнила пеќе пуф, оплела интегринила пеќе пуф. Овлела пески чип, лела пески традиција, лела пески обичаја, дело а чола корелес. Наштите минопе, аке са рамена кана. Такира ме прегиска ваке јум,
Digumек, за пример, дека ме, ако ме коми чип, керава и сима македонизмија, дали значино дека ме си у македонцо по потеп? Кога си клинутар има Даниел Мики, извини, morate da prednose saliharske terikator prosto da li funkcionirala. Ме каза молневе салиха, ако шајте, значи најверојатно нешто и силе палал со веќе прастала, нели требало да чаве у гласот, да ви те шајте кера лафи. Си иначе дупло башунгел. Салих Сејтовиќ. Ето, сад, надам се да ќе све да буде окей. Ви сте мало сад променили нец. Ајде да пробамо сад, да видимо дали ќе имаме неки проблеми. Изволте. Се чуемо сада? Чуемо се супер. Ја надам се да ќе така да остане. Богу хвала. Ево, ја ću кратко, veoma кратко, ono što sam počeo u početku da kažem, a to je da me raduje, veseli me što postoje ovako mladi ljudi, za razliku od mojih godina i profesorovih godina, koji se stvarno zainteresovali za u stvarima veoma bitno pitanje odakle smo mi i ko smo mi. Tako da svaka čast Aliju što je pokrenuo tako jedno pitanje, veoma bitno pitanje, to je u stvari jedno utemeljenje. Jedan temelj gde jedna nacija bez tog temelja ne može da bude nacija. Bez obzira na veru, kulturu i tako dalje. Znači jedno utemeljenje koje mora da postoji jedan jak, čvrst temelj, da mi znamo odakle smo mi. Malo pre sam čuo da je prijatelj naš Sulej Mozes govorio, ali u delovima, tako da ne mogu da zaključim, ali i ovoga našeg mladog prijatelja sam čuo nešto da je to sve kako se kaže, paušalne neke naznake odatle, odavde. Međutim, mi smo krenuli veoma ozbiljno istraživanje, tako da se radujem i nadam da će se priključiti ovom istraživačkom radu. A da ne bi mnogo oduzeo vremena, jer je prošlo 1 sat i 15 minuta i 37 sekundi, ja bih odmah dao profesoru da krene od Tibeta. A Tibet je veoma bitan segment, da mnogo ne pričamo, šta ja znam, ali mislim da bi bilo poželjno od Tibeta, pa u kratkim nekim konotacijama da damo nekakvu sliku. Dobro. Ajde. Evo kao ja samo da koristim priliku prvo da vas pozdravim što ste došli, znači u moju emisiju. Eto, ja se hvala puno za odaziv koji ste vi primili od mene. Znači ja pozdravljam u svakom slučaju isto vas kao Demokratska unija Roma, predsjednik Salih Sejtović i antropolog, znači naš Daniel Petrovski, Akademiji Radivoje Đurić-Mančić, je li tako već? Samo jedna mala izmjena. Izvini, ne, nisam predsjednik. Čekaj, to sad Dobro, važno. Dobro, tako nek ostane. Pa to je stari. Važi, izvini, ajde. Dobro. Tako nek ostane. Eto, ja bi samo hteo da vam se zahvalim u svakom slučaju i da nema zamerke. Mi pričamo samo i mi smo spremni, ja pričam u ime od Daniela i pričam ime isto od Muhadžera. Znači, mi smo spremni da učimo, nismo sad ovde da bismo nešto, znači ako treba nešto da se nauči, zato je ta tema tu, da bismo mogli jedno od drugome da naučimo. Pa zato izvolite, gospodine Radivoj Đurić-Mančić. Poštovana gospodo, ova dva divna mlada čoveka, jedan sa prezimenom Petrovski, da li je to prezime od gospodina doktora Petrovskog iz Skoplja? Da. Da. To je divan čovek, moj prijatelj sa kojim sam imao izvanrednu komunikaciju pre jedno 15 godina. I pozdravljam mladu generaciju. Pozdravljam mladog Petrovskog.
Hvala puno. Hoću da znate da stari profesor, ako je dobar profesor, on svakog dana može da dobije i inspiraciju i nauku od mlađe generacije i od mladih istraživača. Pozdravljam i drugog sagovornika. Moses. Kako beše? Moses. Moses. Jel pravilno izgovaram to Moses? Izgubio nam se glas. Evo, tu je. Tu smo. To ste. Odakle su, gde ste rođeni, gospodine Moses? Ja sam iz Koplja, Makedonije, Rom, ali živim u Francuskoj. Dobro, to što živite u Francuskoj, to je jedno, ali ste iz Makedonije. Sve što sam mogao malo da vas razumem uz pomoć mog mlađeg brata Saliha, sve što sam mogao, i vi imate vrlo kvalitetne informacije za ove razgovore. Imate vrlo kvalitetne informacije. Dobro. Glavni problem u istraživanjima porekla, mesta, geneze romskog naroda. Glavni problem je u tome što sve što je napisano, a napisano je malo toga u 19. i 20. veku, sve je vezano za dolazak Roma iz Indije. A u razgovoru vi pomenuste legende koje govore i o romskom poreklu sa Bliskog istoka. A ja ću da vam kažem da je sudbina, istorijska sudbina Roma, Jevreja i nesretnih Srba ista sudbina. I za Jevreje napravljen je konsenzus, pa je rečeno da konsenzusom su se dogovorile velike sile da je njihovo poreklo sa Bliskog istoka. Pa im je formirana i država Izrael. A napravljen je konsenzus sa poreklom Srba, pa je rečeno da oni imaju svoju zemlju, takozvanu Srbiju, ali rečeno je da su oni u tu zemlju Srbiju, zvanična istorija, evropska istorija, to znači svetska istorija, zvanična, kaže da su oni u tu zemlju došli pre 1300 godina. Došli. A odakle su došli? Ni otkuda. A najnesrećnija situacija je romska. Indija kaže da su, saglasna je da su oni došli iz Indije ovde. Saglasna je, ali evropskim Romima na njihovo pitanje da evropski Romi dobiju indijsko državljanstvo,
ogromnoj državi Indiji to smeta i ogromna država Indija evropskim Romima i drugim Romima koji su van Indije ne daje državljanstvo dvojno. Ne daje, izvinite, Indija je već, bili su nekoliko romskih aktivista koji su poznati kao romski aktivista koji su tražili od vlasti Indije još od vremena Indire Gandhi da prihvati Rome kao svoju dijasporu. Ali do sad nije bila prihvaćena. A zašto nije bila prihvaćena? Zato što najvjerojatnije da su indijski istraživači i istoričari došli do zaključka da možda da Romi nisu indijska dijaspora i zbog toga ne mogu prihvatiti. Iako oni dobro znaju, Indija, da niko od Roma koji su nastanjeni po Evropi ne bi se vratili u siromašnoj zemlji kao što je danas Indija. Ama dobro, to smo saglasni, ali u našim balkanskim planinama toliko tačno. Postoji jedna... Samo malo. Kad je bila u 70. godina učenika na festivalu, Indira Gandhi je rekla da mi Romi smo indijski narod, indijski djeca. Tako da, zašto mi ne dobivamo državljanstvo je drugo pitanje, to je već političko pitanje. Ja nadam se da ne samo Romi, onda ima i još najmanje 10 naroda u svijetu koji nemaju svoje države. I tako da to je veliki problem, ali nismo jedini. Da, ali oni su prihvaćeni kao neka dijaspora od ničije zemlje. Dobro. Ali oni su prihvaćeni kao dijaspora. Oni koji nemaju svoju zemlju, oni su prihvaćeni kao neka dijaspora ničije zemlje. Jedino Romi nisu prihvaćeni od ničije zemlje, od ničije države kao nečija dijaspora. I ja želim da se na tome zadržimo i da istražujemo zašto Romi nisu prihvaćeni da su indijska dijaspora. A to pitanje treba istraživati. Poslušajte me i dalje moje misli koje treba da nas dovedu da kvalitetno organizujemo istraživanje. Hteo sam da vam kažem, a karakteristika starog profesora je da mu misli odlutaju i otidu, pa se onda ne može uvek da vrati na prekinuti početak. Dobro. Dobro. Hoću da vam kažem, jedan veliki naučnik, antropolog, koji se preziva Muldašev. On ima, da kažem da pusti onu kartu. Ne, dobro, nije važno. Dobro. Nije važno. Da bude jasnije malo. Taj, moram prvo o tom Muldaševu da saopštim. No, pre nego što govorimo o Muldaševu, hoću da ovu otvorim dalja razmišljanja, pre svega da usmerim razmišljanja mladih i perspektivnih naučnika. Mladih i perspektivnih naučnika. Što je cilj? Odakle su mogli u Indiju da dođu Romi? Odakle su oni mogli da dođu? Jer imamo kvalitetne naučne dokaze da je još pre 10.000 godina na severu, u severnom delu Indije, najatraktivnijem, najplodnijem, najrazvijenijem,
u dolinu reke Ind, da je tamo bilo veliko carstvo, svetsko sedište svetskoga carstva bele rase. A hoću da istaknem da Romi pripadaju jeste da ima i crnomanjastih, i tamnih, i belih, i riđih, i žutih, i potpuno plavih, ali u suštini Romi su element bele rase. Oni nisu ni žuta rasa, Romi nisu ni crna rasa, afrička, nisu ni Malezijci, atlantska, nego su Romi bela rasa koja se vezuje, uglavnom za njeno poreklo bele rase, vezuje se za Evropu i Srednji istok i Severnu Afriku. Dobro. Ili može da nam kažete koja teza vi proklamirate sada, da koji je naši poreklo, da nije iz Indije, onda da je iz Egipta? Ne. Moja teza je da je poreklo Roma sa Bliskog istoka. Pri čemu? Da poreklo Roma treba tražiti da su Romi pripadali civilizaciji, poslednjoj svetskoj civilizaciji. Pre raspada svetske civilizacije, jedno 1500-2000 godina, 1500 godina pre Hrista, raspala se svetska civilizacija kao jedinstveno svetsko carstvo i prilikom toga raspada došlo je do formiranja nove organizacije vladajuće i upravljačke i tada sa Bliskog istoka bivaju proglašeni kao nepoželjni elementi. Tri nacionalne grupacije kao nepoželjni element biva proglašeni oni nosioci najnaprednije tehničke inteligencije koji su u starom svetu pripadali upravljačkoj kasti, ali imali zadatak, imali Božji dar da pronalaze rudu, da prerađuju rudu, da vode u ondo vreme najsavremeniju tehniku i tehnologiju, proizvodnju. Dakle, ta kasta nije bila po volji novoj vlasti, čije je sedište bilo u Rimu. Ta kasta nije bila po volji toj vlasti i nosioci te kaste su emigrirali, jaki, sposobni, koji su imali finansijsku moć da emigriraju, da odu u sedište Prvoga carstva. A sedište Prvoga carstva bilo je u plodnoj dolini Idna i Pendžapa. Tamo je bilo sedište Prvoga carstva i tamo se lociralo
najmoćniji, najbogatiji sloj, a locirao se tamo zato što je tamo imao svoju braću koja je ostala iz vremena kada je tamo bilo sedište Prvoga carstva. Taj deo istorije biva skriven. U tom delu i danas ne samo da postoje tragovi sličnosti u jeziku sa savremenim Romima, na toj teritoriji postoje ne skriveni, nego postoje i toponimi koji otkrivaju da su te toponime imena dao balkanski narod, koji i danas na Balkanu živi. Pa da ćemo taj balkanski narod da nazovemo da su to preci Makedonaca, ili su to preci Srba, ili su to preci Bosanaca, ili su to preci Hrvata, ili su to preci Slovenaca, ali tamo postoje toponimi i danas. Postoji teritorija koja se na tom prostoru ne zove nikako drugačije, nego se zove Srbistan. Tako. Da bome. Ali ja sam ovako, teo... profesore, samo da se možemo ovako, profesore, samo pošto ste rekli da Romi mogu se slagati sa tom teorijom da Indusi danas, i oni su prihvaćeni kao indoevropski narodi, i da Indusi nisu, da su Indusi bela rasa. Ajmo malo ovako da vidimo od Drugog svjetskog rata, oko istrebljenja Roma i Jevreja. Zašto je Hitler ili nacistička Njemačka u početku proglasila Rome kao neka superiorna rasa, pa nisu htjeli da ih ubiju, istrebljuju u početku, nego su se okomili na Jevreje? Njihovo istrebljenje. Arijska nacija. Kako? Ja sam rekao superiorna rasa, nisam našao, možda rekao sam superiorna rasa, možda nisam našao neki vokabular, kako bi to objasnio, da su nacistička Njemačka, Hitler nije hteo da istrebi Rome, jer su oni nisu bili slični Jevrejima, koji njih smatrao kao da su, recimo, kao da su niža kasta. Nego je Himmler nagovorio Hitlera da istrebe Rome zbog toga što su njih etiketirali, Himmler i taj njegov deo kabine su kao kriminalni narod. Da li tu ima neka istina da Hitler je već znao, da nacistička Njemačka je znao da Romi nisu Indusi? Zato što njih nije smatrao narod. Dakle, sad ću da vam kažem. Idemo dalje. Ovo je vrlo važno. Važno pitanje. Neka odgovori na neki. Samo da se... Vrlo je važno ovo. Hitler je radio to što su njegovi savjetnici, a koji savjetnici nisu bili uvek iz Nemačke, nego iz drugih nekih centara upravljačkih, Hitler je radio to što su mu savjetnici savjetovali. I samo jednu rečenicu. I dan danas, da ne bude zablude, bolje rečeno, i dan danas postoje ti savjetnici koji su pod navodnicama nevidljivi i koji rade na egzodusu, na našem nestajanju sa ovih prostora.
Ali da ne bi nas, to će profesor... Dobro. A zašto sam kazao vrlo važno? Savjetnici tog satanskog Adolfa Hitlera su znali i danas u velikim svetskim arhivama koje su u Rimu, u Berlinu, u Londonu možda, u Parizu, siguran sam da postoje papiri, da postoje dokumenti o vrlo značajnoj ulozi i značajnoj civilizacijskoj ulozi Roma. I zato što su moćnici proglasili pre više od 1500 godina, da li 1200 ili 1500 godina, proglasili Rome, da su Romi persona non grata. Ili bolje rečeno cigani. Pa su onda dodali one atribute, nazive, nedodirljive. O tome ćemo malo kasnije, da li je cigano... Ja imam neke dokaze o imenu cigana. Sad hoću da vam kažem. Veliki naučnik koji se zove, čija je titula akademik, profesor doktor Dragan Mitić. Mitić, da. Radi u penziji, živi u Beloj Palanci. On se bavi jednim ključnim problemom koje nas može da dovede do odgovora na pitanje ko su i odakle su poreklo Roma, zato što je još iz vremena pre 8000 godina, pre 8000 godina postoji specijalnost koja se zove kovački zanat i kovač. I istraži genezu, nastanak i razvoj kovačkog zanata, on otvara tragove gde treba pronaći, gde je geneza ovog naroda, koji u savremenoj ruskoj literaturi tamo nije došlo do promena imena. U ruskoj literaturi tamo se upotrebljava ime cigan i u tom jezičkom prostoru, a velika je ruska država, na tom prostoru to ime nikako nije ime sramotno i u negativnom kontekstu. Dobro. Ako može da se da prostora. Sigurno, kako da ne. Daniel, čuli smo profesora, sad mora normalno da se realizira kad je u pitanju odakle, hoću da može da bude sad i nama, a i normalno gledacima, da bude to jasno. Prema vašem, eto, je li ima nekakve naučne dokaze što se tiče toga, profesore? Koji su te naučne dokaze? Pitaš profesora ili sad ću, čekajte, sad ću ja da vam dam dve informacije. Jedna informacija u vremenu kada je u Engleskoj bio zakon engleski je dozvoljavao Englezu
Sreću u uši. pre 300-400 godina engleski zakon je dozvoljavao Englezu da ubije ciganina i da zato bude nagrađen, kao da je odstrelio srndaća ili divlju svinju ili zeca. I u Engleskoj je, ne mogu sad momentalno da se setim tačno godine koja je zapisana u dokumentima, recimo da je to možda 1350 ili 400. Ne, 1650. 1600. Da, kraljica Elizabeta neka. Kraljice 1600 i neke godine. Znači u 17. veku zabrana. 7-8 Engleza, među njima i 2 žene, su obešeni u Londonu samo zato što su se družili sa ciganima. Pazite. Da. Samo zato što su se družili, obešeni. To znači da je vladajućoj klasi tada, vladajućoj politici i tada mnogo smetao taj narod. I to što im je mnogo smetao, rezultat toga je što je došlo do nekog međunarodnog u vremenu Hitlera konsenzusa da se, a i pre Hitlera, ali u vremenu Hitlera mu se da zeleno svetlo da on taj narod iskorenjuje na način kako su to nacisti radili. A paralelno sa tim, molim vas, još jedna informacija. U tom vremenu ne upotrebljava se u Engleskoj za narod ime cigan, nego se upotrebljava drugo ime. Podsjetite me. Gypsy. Ne, to je gypsy na engleskom. Ne gypsy. Ciganoj. Ne, ni to. Ime u to vreme, ime jednog slovenskog naroda koji tamo u Češkoj, oko Češke. Boeme. Na Boeme, da. Da. A Boemi. Da, Boemi. Da, a Boeme? I ovdje u Francuskoj ih zovu tako isto Boeme. Čekajte, ali današnja Češka... To je naziv profesore. To je naziv profesore. Taj naziv Boemi su dobili puno kasnije. Znači, to je negde oko 16-17. veka, 18. veka prekušile. Ja o tom veku govorim. Čekaj. On o tom veku govori. Čekaj. 16-17. A Boemi? Izvinite me, nisam vas čuo. Kako? Nismo te čuli. Ne, kažem, ja nisam vas dobro čuo za prvi period. Kažem, nisam vas dobro čuo o kom periodu pričate. Ali ako već idemo, moram da se vratim nazad. Ne, završi priču o Boemi. Ne, Boeme ostavi. Salija za Rima, nešto sasvim drugo koliko ja vidim. I vidiš da mrda malo levo, malo desno. I mi tu pratimo malo to je njegove spekulacije. Njega konkretno zanima odakle smo mi došli, jel tako? I kako smo mi došli i kako smo mi iz jednog dela došli u drugi deo, pa iz tog dela u treći deo, pa... Ali da bismo došli... Ako ćemo završiti od sutra. Ako ovako ćemo završiti od sutra.
Da. Ne, nećemo. Mi počinjemo, dajemo jednu osnovu. Ja sam, Sali, izvini, ja sam malo pre rekao, ja sam malo pre rekao da mi je drago da se pojavljuju ljudi koji žele da daju sebe, da jednostavno stavimo tačku i da kažemo, mi smo došli odatle, došli smo tu, i znači da znamo bar približnu istinu. Znači, opet ću a mi u načelu znamo, međutim, pošto ima one knjige koje su nama nametnute, razna pisanja, te neverovatne knjige koje su apsolutno poražavajuće protiv nas, a u stvarima oni misle da je to dobro, šira masa koja pročita, pogotovo što se tiče i obrazovanja u školi i tako dalje, kao i danas. Recimo, mnoge stvari su izbačene iz školskog obrazovanja. Mnoge stvari, evo sad mi opet ne znam. Međutim, Ovako, Sajtović, Stao sam. mi smo već čuli, već više smo od sat i pol vremena, sad permanentno čujemo. Profesor je dosta rekao, ali što mene konkretno interesuje da ova tema, što je rekao moj drug Mozes, da nema kraja, to može do sutra diskusije, znači Exodus, ako sad počnemo da kažemo to, onda serijal treba da bude, a nećemo moći pa i treba. Tako, mi ćemo serijal o tome napraviti, to sigurno budete, nego mene interesuje konkretno, znači kratko da se objasne, samo da se kaže, mi dolazimo tamo, to su te naučne dokaze i onda čekat ćemo na repliku i tako to ide. Znači to ćemo tako to ide, ta debata. Evo ja imam jedan predlog, pošto si ti pokrenuo takvu jednu vrstu emisije, da jednom mesečno pozoveš ljude na jedno druženje i na jedan pametni rad, da se uključe svi u taj naučno-istraživački rad, pa da mi napravimo bazu istraživača i da svako dobije od nas obaveze gde i na kojoj strani treba da istražuje i da krenemo sa istraživačkim radom. Slažem se u svakom slučaju, ali za početak dobro bi bilo, može profesor samo da mi objasni jedna stvar, to što sam pitao, znači direktan odgovor, ako može, da bi moglo, da imamo dovoljno prostora da bi mogli na repliku da damo isto, znači i Danielu, a i Mozesu, da i oni nešto ispričaju. Tako da ja bi samo zamolio profesora, ako može, znači da nam kaže odakle te naučne dokaze, ako ih ima, i odakle mi dolazimo prema tim naučnih dokaza. Dobro. Kratko, ali informativno. Nek bude, eto. Ne. Da li imate... Imaš ovu kartu, vidi. Ovu kartu imaš. Pogledaj, kod tebe, Sali. Da, trebalo bi da je. Možeš da pokažeš, pa će profesor da... Ne. Sad ću to... Da pokažem kartu. Prvo... Odakle bi se čitao? Ali to je pre 10... To je više... Dobro, kažem. Pre više od 10.000. Više od 10.000 godina. Sad ću da pokažem. Crno-bela. Evo možeš? Može, kako da ne. Što ne bi mogla? Crno-bela karta. A što ne bi mogla? Ajde da vidimo samo ako crna-bela. Ne ta, druga. Ta. Uveličaj malo da se vidi. Dobro, nije važno. Ona je tamo. Ona je tamo. Pošto je okuženo, odatle počinje. Ti moraš da gledaš tu. Pa dobro, ne moram da gledam, ja to... Tu piše može da... Tibet. Dakle,
geneza bele rase je sa Tibeta i širi se preko Kaspijskog jezera do Balkanskog, do Bliskog istoka i Severne Afrike, širi se, zauzima celu Evropu, sa Skandinavijom, sa tim prostorom. To je geneza postojeće bele rase kojoj pripadaju i Romi pod današnjim imenom. A druga karta, ja vas molim drugu kartu pokažete. Ta druga karta, ona je sada bitna za naše svetske kovače. Od kako postoji civilizacija, a nju smo kazali da ona 10.000 godina. I više od 10.000 godina, ali velika svetska civilizacija ima svoju istoriju tu 10.000 godišnju. U toj istoriji narod koji je civilizaciji dao metalurgiju, proizvodnju metala, proizvodnju gvožđa, izradu predmeta od gvožđa i koji je narodu dao, civilizaciji dao i to što mi danas kažemo tank, a to su borna kola sa 3 konja koji vuku ta kola i koja su oklopljena ondašnjim sistemom oklopanja, sa 3 upravljača u kolima, to je ravno tenku T-34 iz Drugog svetskog rata. Taj narod koji je tu proizvodnju imao i koji afirmisao se kao narod Het. Interesantno da vam kažem, kao što se ne zna odakle su nastali i gde je poreklo Roma, kad su se pojavili Romi kao skitači, savremena istorija kaže Heti, taj narod je nestao. Nema ga, ne postoji više. Imao je svetsko carstvo, sedište tog carstva, ovo što je obojeno na slici, hetski vladari su vladali i Egiptom i celim ovim prostorom koji je na slici objašnjen. To su, u tom carstvu kovači su bili noseća, vladajuća tehnološka civilizacijska snaga. Na ovoj karti sam prikazao da je na Balkanu, na središnjem delu Balkana, na prostoru između Skoplja, Niša i Sofije. 3 šare. Ne, to nisu 3 šare, one su posle. Posle. Na prostoru između Skoplja, Niša se pre 8.000 godina razvija vrhunska metalurgija, vrhunsko rudarstvo, vrhunsko kovačstvo koje otuda prelazi sa narodom koji odatle se razvija, prelazi na Bliski istok i na Bliskom istoku doprinosi razvoju i stvaranju poslednjeg velikog svetskog carstva koje se zvalo Hetsko carstvo. Kada pročitate, potražite u savremenoj istoriji o Hetima, vi samo kažete, tamo se piše,
zablistala je njihova tehnika, zablistala njihova tehnologija i nestali. Nema ih. Kad su oni nestali, sa njihovim nestankom nastaje skitački, lutajući period takozvanih cigana, koje naslednici Hetskog carstva. Profesore, slušam vas. Mi ćemo da odugovlačimo sada puno, ja nemam puno i vremena da ostanem, imam još nekoliko, ja sam u goste, pa bih htio da budemo malo kratke u informacijama, kratki u diskusijama, da bi mogli da date prostor nama koji vas gledamo i slušamo, a najvjerojatnije ja ću preporučiti mom dragom prijatelju Sevgilu da se ova emisija sa vama i da potraži neke druge učesnike koji sudjelovali u debati. Ali ovo u debati, znači debati koja neće biti predavanje. Žao. Nema predavanja. Nemojte me pogrešno, nemojte me pogrešno razumeti. Da budemo malo kratki. Ono što vas je voditelj pitao, treba nam malo istorije i da vidimo. Ajde da vidimo ovako, da idemo u debati pa da vidimo da li ćemo se razlikovati u pitanjima i odgovorima. Na primjer, recimo, voditelj vas je postavio pitanje da li mislite da su Romi poreklom antičke Indije ili su potomci nekog plemena iz Bliskog istoka? Ja sam sa ovim svojim govorom samo otvorio pitanje, to isto, i postavio par hipoteza koje kazuju da to treba istraživati. Dakle, pošto... To znači da vi nemate neki konkretni stav, teza da mi dolazimo od Indije, Egipat, Izrael? Svaki period, vremenski period, nosi svoje teze. Dakle, čekaj, izvini, molim te. Potpuno sam saglasan da je pre 1200 godina, kako piše jedan veliki romolog iz Rusije, kako piše da je nastala selidba, prebacivanje Roma iz Indije u evropski i Bliski istok. Znači, to je fakat. Znači, mi dolazimo... Da, profesor. Ali ja sam postavio pitanje i postavio hipotezu da Romi nisu, da Indija nije mesto rođenja romske nacije. Nije, nego da je Bliski istok mesto nastanka romskog naroda. Da je sa Bliskog istoka on proteran, da je došao utivanjem, da je došao u Indiju, ali istovremeno objašnjavam, nisu svi Romi koji nas žive u Evropi, na Bliskom istoku, nisu svi Mediterani, nego su neki tamo neki ostali, a da se sa promenom društvenih odnosa deo proteranih Roma koji je došao u Indiju vraćao u svoju postojbinu. Eto. Profesore, ja bi da li će još malo vremena?
Мики, мангло Даниел да нешто почела далески манглум те да хари Даниелски да простор, не ипак Знаеш, лепо е чути професора у таквом квалитетно објаснувања и истраживања, така да ми оно што знамо може да е паушална информација, али ово што е лепо од чути од професора и оно што е рекал и Модест, možda bi bilo bolje da u tokom emisije više se priča sa profesorom, jer zbog to što on ima više kvalitetne informacije od nama. Iako mi imamo neke naše teze, naše informacije koje bismo hteli, ali zbog to što je već sad 2 sati već prošao od emisije, hteo bih da malo više debatiramo oko naše teze, jer znam da možda ima suprotne teze, možda ja imam neke suprotne teze, tako da možda ste poveli. Da. Ne, bi bilo jako dobro. Ja bih voleo da čujem. To je inspiracija. Razlika je u tome što je moje istraživanje i profesorovo istraživanje je različito u temi religije i nauke. A mi dobro znamo da religija i nauka nikad se ne slažu i ne korespondiraju. Ja i moji sledbenici o poreklu Roma na bazi Biblije. A znamo da Biblija je korištena dokazima kao istorijska knjiga pomoću koje su mnogi naučnici i arheolozi mesta istorijski. Ne znam da li profesor zna zašto su Romi došli u Indiji. Ja ću biti suprotan, ja ću biti malo suprotan o tome, zbog religije, ne da bude suprotan sa profesorom, nego religija ili Biblija kaže ovako, da je 567. godine, ako mi koji branimo tezu da Romi su jedan od Izraelovih plemena, mi kažemo i mi znamo, u stvari smo uvereni, da Romi koji su bili deo izraelskih plemena, odnosno tih 10 plemena koji su osnivali i Severno kraljevstvo Izraela i 2 plemena južna koji su živjeli na jugu, a to je bilo pleme Benjamin i Juda, da je 560 koje godine prije naše, da je Asirija, koja je u to vreme postala veliko svetsko carstvo, imala problema sa izraelskim severnim plemena. Da su prilikom toga Izraelci, u stvari, pardon, Asirci, Babilonci, pardon, izvinite, Babilon, pod vodstvom Nabukodonozora, napali Severno Izraelsko kraljestvo, okupirali to Severno Izraelsko kraljestvo i sve što su zarobili, žene, dece, starce, dobitak, blago, sve to odnijeli na severu zemlje u Mesopotamiji, u nekim tim delovima današnje, u stvari u to vreme Persije, današnjeg Irana. Šta su oni uradili u to vreme? Oni su u to vreme, kako se ne bi stvarala bunt od Izraelca koji su ih odnosno zarobili, oni su podelili taj narod, oni su podelili tih 10 plemena, recimo 10-15 osoba ili 4-5 familije su postali na neko drugo mesto. Ostale familije su postali na 100 km daleko. Znači, nisu ih smestili u jedan krug zbog bojaznosti da sutra ti plemena biti ponovo ujediniti i suprotstaviti se tadašnjom velikom Babilonskom carstvu koje je bilo u to vreme velika sila. Šta se dešava? Nakon Babilona dolazi drugo veliko svetsko carstvo pod vodstvom Kirijadara, to je Medo-Persija. Dari, koji je tada bio vladar
Medo-Persije, je odlučio, unuci me zovu, ok, ima mala beba, tako da malo sam i dekoncentriran sad i tamo, je Dari vladar tadašnje Medo-Persijskog carstva, ok, papu, doći će papu, odnosno odlučio, pa ja deda, šta ćeš, da je on odlučio da sve zarobljenike Izraelovih puste kući, vrati se kući sa svim blagom koji je u to vreme Nabuhodonozor, Babilonsko carstvo, uzeo i da se vrate kako bi sagradili templ i hram u Jerusalimu. Nakon toga znamo da je po istoriju David izgradio taj hram. Šta se dešava? Puno tih plemena, puno tih naroda koji su bili zarobljeni u to vreme, a koji su bili raštrkani pod tim Babilonskom carstvom, jedan veliki dio od njih su odlučili da se ne vrate kući, nego poznavajući tada još taj kineski put svile, koji je u to vreme su koristili. Mi dobro znamo da su Jevreji bili dobri trgovci, da su radili sa da su bili dobri trgovci i da su radili sa trgovijom, odlučili na mesto da se vrata prema zapadu, oni su koristeći taj put, svilini put, odlučili da idu prema istoku. I tako prešli Afganistan, Pakistan i došli do severnog podkontinenta. I tu su se naselili, tu su počeli da rade i tako dalje, sve dok nije došao Gazmen, afganistanski sultan, koji je napao severno kraljevstvo Indije i znamo posle dalje kakva je bila istorija, da ne pričamo i znamo svi da su Romi nakon toga pobegli, ostavili, ali jedno je zašto su Romi napustili Indiju, ako su je već napustili zbog straha, zašto se nisu vratili nazad? Isto kao što su Izraelci, koje to piše u tim knjigama koji čuvaju rabini, da mnogo tih plemena, ne plemena, nego narod Izraelov, nisu se vratili u svojoj otadžbini kako bi sagradili taj templ, taj zamak u Jerusalimu, nego su produžili prema zapadu. Isto kao i Romi. Oni su izašli iz Indije od straha od vojne zbog Gaznevida, ali se nikad nisu vratili. Čak su koristili puteve, istorija kaže, to je 3-4 rute, među najopasnija ruta je preći pustinju Tar, koji bi mogao neko u to vreme, znamo kako je Indija, da su sušni periodi i da je to jedino kao samoubistvo preći tu pustinju i preći nepoznati put koji ne znaš, ali mi znamo da su Romi od svojih praočeva znali za neku svoju državu koja je bila na zapadu. I oni su krenuli tim putem kako bi došli do svoje države, ali pošto nisu znali, oni su krenuli, ne da nisu znali, možda su i znali da je tu negde na Bliskom istoku, ali sumnja se da zbog odbojnosti naroda u Bliskom, znači u tadašnjoj Turskoj i po Evropi, oni su, ovdje ih nisu hteli, tamo ih nisu hteli, pa su oni hteli ne hteli moraju da nomadizuju, znači da se sele od mesta do mesta, kao prvo. Drugo, zašto mislim da, pored mene, da Romi ne bi mogli da budu deo ili da budu plemena nekih drevnih hindujskih plemena. Zato što u mnogo čemu se razlikuju zbog svoje tradicije i običaje. Ako vidimo koji su običaji, zakoni, zakon za pravdu, seksualno odnosovanje, pravilo za brak, porodilište, običaji i tradicije oko smrti ili ostale različite tradicije koje sam ja ovdje naveo ima ih puno, vidjet ćemo da oni nemaju ama nikakvu dodirnu točku sa bilo kojim
staroinduskim ili današnjim indoevropskim, indijskim tradicijama, običajima, kulturama i tako dalje. Ajde ovako ćemo. Zakoni. Miki, ovako, znači, mi smo već 2 sata i 13 minuta, sad ja bi stvarno prešao na drugu temu. Ako može, samo na kratko, mi ćemo sigurno ovo, znači, Daniel, da li tu mangi... Ne možemo na kratko, ne mogu na... За жал на кам дуи сатија е нешто Добро, време. технички проблеми. Ман би интересирало мене накратко само ако те користина и прилика па на те вакера те рикате решина о проблеми е анавеа, значи дали ром или циган. Ако шај само кај дебата е тикно акцентите дали лаки и после дека дека менакате ска кајта ни тема која сарцува кригум серијали треба текера. А кава канам Ој ама на дикам. Ајде, дали ќе да ми дозволиш? Ајде Даниел, сар. Може да продолжим. А дали ќе да ми дозволи само, пошто ово ćemo продолжити други пут, само да ставиме на оно циган. Ајде бе мал. Колико е то старо име? После како оче, нек буде, бичемо кратки. Прости, знам да Сви знамо да циган долази старо... Само мало, jer mogu da ja kratko vremena u tema poreklo, pa onda kada pređemo u temu cigani, jer nisam se iskažao ja mislim da nije pričali u poreklo, a tako da ne stojimo ovde ja. Ako mislite da... Budi kratak, jer ja imam vremena ulici, i oni ulici bombardiraju vrata, imam jedno malo sonce od godine. Miki, pošto tu така менсија мала, ајде, ако ту слажи неја, ту те да предност, Хари, Даниелешке, ме би замолнав ту, шео Даниел, Хари, те дали се предност. Окей. Значи, ту си јан мал, ту манги накад замери не, ту накад замери не манги, дали ске... без разлика да си мал. Без разлика да мал, чаче да некер им лапио, професорите ги лапио, Даниели, Даниел да прича. Ајде. Океј, kada se priča o poreklom Roma, moramo da kažemo i da se slažemo svi da postoje više teza koji se baziraju na dve osnovne kontekste. To je kontekst pretpostavke i kontekst žive dokaze. U tokom pretpostavke reklo je nešto Muhadžer sa religijskom kontekstu i ja samo mogu da se nadovrzim da religija i nauka su dve različite nauke i ne slažem se sa teorijama koje kaže da mi dolazimo od Izraela tokom primjera Vavilona, Nabucodonosor, car Dari, Kira, jer to su spise koji su izvađene od Biblije. Ali moramo da znamo da Biblija priča samo u jednom prostoru, u jednom narodu, ne priča za druge civilizacije osim za izraelskom civilizacije. Mi moramo da znamo da u Bibliju nemamo ništa za drugi sin Abrahamovo, to je Išmael. Nemamo ništa pisano u tome, a on je živeo u sasvim drugoj civilizaciji. Takođe nemamo puno podatke za arapsku civilizaciju, nemamo podatke za rimsku civilizaciju prije dolaska, odnosno Novi Zavet. Tako da ja smatram da Biblija kaže samo, opisuje podatke samo za jedan narod, to je za izraelski narod i za njegova religija, a takođe u ovom kontekstu moram da kažem još jedna stvar, da mi moramo da znamo da Romi imali su puno obreda, Romi su imali narodno verovanje, Romi su imali narodna religija, šta je suprotna od ono što proklamira se u Bibliji da oni su verovali u Bog, oni su bili Božji narod, Izraelci i tako dalje i tako dalje. Takođe smatram da i slažem se sa teorijama od Salih Seitevića da mi dolazimo od Bliski istok, ali to je već generalna teorija koja ne daje ništa nam konkretnije i bazira se samo na jedan prostor
Bliski istok, ali najkonkretnije na neki teren. Moramo da kažemo neke stvari. Šta trebaju da uče naše djeca, naše pokolenja u našem poreklu? A to je da mi moramo da znamo da Romi nisu migrirali u jedan jedini period. Romi nisu migrirali svi zajedno od Indije ili od Bliski istok i od Izraela. Romi nisu migrirali u jedno mjesto kada su izašli od svoje otadžbine. Znači, to znači da Romi nisu kompaktni bili u Indiju. Oni su živjeli u severnu delu u Indiju, ali oni su bili različite kaste. Živjeli su različne kaste. Oni su bili Banđara, oni su bili poznati u Iran kao Luri. Tako da smatram da tačnije odakle su Romi ne može ako idemo sa pretpostavke. Ali ako idemo sa živom dokazom koji je još prisutan, onda možemo da zaključimo da mi dolazimo od sjevernog dijela od Indije. To je jezik. Zašto kažem različite migracije? Kada smo došli od Indije ili od Egipta ili od Izraela, mi smo promijenili naše kulturi, zato mi nemamo naše standardne kulture. Zato mi ne možemo da kažemo da imamo još nešto od Indije, ono što kaže Solomon. Solomon, mi, ako želiš da znaš u indijskoj i rumunskoj kulturi, u vezanosti, to je jedini stvar, to je romsko pravo, narodno pravo. Jezik, niko više. Jedino što nas vezuje, to je ostalo kao suvenir. Ništa drugo, to je samo jezik, ali to ne može biti indikator. Ja sam rekao, ako je gospodin Said romski, a u svom jeziku upotrebljava srbizme, to ne znači da je Saitović Srbin. Evo sad da objašnjavam i malo više u jeziku kada smo otvorili. Zato što smo imali mi različite migracije. Mi smo bili tako lesno da preuzimamo kulture, a također jezik od ostalih ljudima. Primjer, ono što je rekao i profesor Stefan Bali kad je bio naučnik, on je prvi otkrio zašto mi dolazimo od Indije, zašto imao je pristup sa indijskim kolegima u fakultetu tokom 18. veka. I onda je rekao, aha, ok, ajmo da zapisamo koje su te priče. Ali ipak moramo da znamo i druga stvar, da jezik je prirodna stvar koja se menja. Mi smo dobili puno riječi od ostalih naroda, ali osnova je ostala još od Indije. Mi imamo od naših jezik, od indijski jezik 70%. Također imamo i armenski jezik u našem romski jezik. Imamo i grčki priče, zborove koje koristimo mi u našem romskom jeziku. Ali 70% su indijske priče. Ako vidimo da je sanskrita. Ako ti pričaš, ja i ti. Koji se te reči koji su indijske, a koji su persijske, a koji su grčke. Na primjer, mačoko, ro, jak, piri, muj, nak, to su indijske riječi, a na primjer za grčki je skamint, ono što kažemo mi klupa, ili drom, ili one brojeve koje znamo, ali na primjer za persijske, primjer, riječ kundra, ili sofra, ili kutija, to su persijske riječi. Tako Daniel, amen hari ki tema na šlemsuske abdisutni tema na je i čip, amen kava, koja това да те кера и комисия baš očima, ali магистра tri tema naša. Znaš da pričam Sergiju za jezik? Jezik je ono što je sada najsvježiji dokaz da mi dolazimo od Indije. Nema drugi dokaz. Sve koji reći da mi dolazimo od Egipet, od ne znam koji još zemalja, to su sve samo hipoteze i teze koji nisu dokazani. A ono što je još živi dokaz je jezik. Jer u današnji dan možemo naći priče, reči koji su romski, koristimo u svaki dan, a koji koristi i Romi i od Indiji. Tako da to je to vezano. To je ta veza.
Daniel, ajde ovako ćemo. Ako misliš da je jezik živ dokaz, šta ćemo sa običajima i tradicijama? Da li ima neki živ dokaz koji je ostao kod Roma, kod romske zajednice, a da je živ dokaz sa današnjim ili tadašnjim induskim običajima i tradicijama? O smrti, o porodilištu, o sudu, o monoteizmu, mnogoboštva, recimo, čekaj samo, onda oko sklapanje brakova, samo čekaj, znači sklapanje brakova, reci mi da li je isto da li imate vi bilo kakav dokaz da su Romi i Indo-Arijevci imaju ista običaja u vezi sklapanje brakova? Prvo. Drugo, da li imate, ima nešto slično u vezi kad se žena porodi, kakvi su to običaji kod Roma i kod Indo-Arijevaca, onda kakvi su zakoni u vezi smrti, a su slični sa Romima i sa Indo-Arijevcima? Ima puno, da ih ne nabrojam, ali evo, ajde. Reci mi, da li o monoteizmu, o smrti, o sklapanju brakova, evo te tri, a da ne idem i o sudu. Ok, nadam se da će me čuti. Da, ja ću objasniti. Poznati antropolog Richman Augustin i Bausinger Herman, oni govore da da u svijet nema homogena kultura koja je kultura u nekim narodima da je to svojstvena. I da sa tim kulturama taj narod kaže da je ta moja kultura. Evo idemo primjer. U obred, kad se stapaju u brak, kanosuvanje, odnosno stavanje kana na žena, na djevojka. Većinom kaže da... Nisam se to pitao. Ne, pa sad, ja govorim na tvojem pitanju. Dragi moji prijatelji, može samo jedno, kratko. Ja najmanje pričam, ali pažljivo slušam. Vidim da ste svi ovako, ajde da uprostim, ušli u materiju i drago mi je što ulazite i u neke prave, čak i u neke krive informacije. Ali nauka je otišla toliko daleko da zahvaljujući nekim ruskim naučnicima, pošto sad pričamo samo o Rusima, ima jedan naučnik koji je, zahvaljujući jednom svom sistemu, došao do frapantnih dokaza. Da li da pričam? Pa to da ostavimo za sledeće teme. Da ostavimo to? Samo ćemo spomenem genetiku, ajde, nećemo sad ulaziti. Ulazimo u neke detalje koje... Ali sve ovo... Je dobro. Sve ovo što sam čuo, sve sam čuo vrlo pametne reči, vrlo umne reči i u svakom govoru ima dosta istine. Istovremeno svaki... Ili mogu samo na kratko da govorim možda za običaje, za obrede, što je mnogo važnije, da znamo. Daniel, ajde objasni nam onda svetano običaje, svetano tradicija. Ovako ćemo, ajde, pošto ja stvarno žurim, ne mogu da ostavim, ja sam na goste, a unuci već ulazi unutra, žele da izlažemo, da ostavimo ovo za drugi put. Vi možete da razgovarate, ostavite malo i prostora za sledeći put oko običaja i oko imena. Jer imam jednu, to nije teorija, nego je živ dokaz u imenu Cigani, gde možemo naći u Bibliji ime Anciganac. Znači, ne radi se o starorimskom, grčkom Anciganusu, nego radi se o imenu koji potiče 4000 godine prije.
Da ostavimo to za sljedeći put, ja stvarno žao mi je, rekao sam da u 6 sati, a do 8 sati mogu da budem slobodan. Tako da, jako mi je žao. U redu, moram da pitamo, normalno sad, Muhadžer, ti to lepo kažeš i ja sam za to, ti to znaš, ali ipak treba da pitamo, znači, i profesora, i Saliha, a i normalno Daniela, ja bi rado, znači, serijal napravio s ovih stvarima, zato što profesor već prema komentarima mora da kažem da ima dosta, pratim komentare normalno i pratim vas što pričate, znači ima dosta tu ima dosta i dobre stvari koji možda se nauče, znači prema komentarima podrške sa sve strane imate još i od gledalca, sa gledačke strane, tako da svi vi, znači koji ste pričali nešto, ima tu i tekako, ima znači puno toga istine. Ali ajde da probamo da ima pravo, ako ima mogućnost da to produžimo na drugi... Izvini, molim te, ti nemoj samo o pohvalama da pričaš. Daj nam i one slabe komentare, danas neko, pazi, to nam dobro dođe, pazi, te informacije koje su negativne, to nam ide u prilog, možda mi grešimo. Pazite, možda ćemo nešto i naučiti. Sigurno, Salih, ali ja ne volim da kritikujem, nego volim samo da hvalim. Ove kritike, što se tiče kritike, znači to sigurno, ja sam siguran da svaki od nas posle pročita sve komentare i sam će da vidi koje kritike tu je napisano, tako da onda će sam sebi da reflektira i da vidi šta može tu, da li je tu nešto istine ili kako može da se to bolje argumentira. Znači u svakom slučaju ja bi zaista rado pričao, ima puno toga da se priča, profesore i Salih i Mozes i Daniel, ali ja bi stvarno, ja bi vas pozvao na drugu programu gde ćemo još da intenziviramo to, ali sa faktama, sa dokazima. Znači, ako budemo to napravili, ajde da ne pričamo samo, nego da imamo dokaze. Znači, kad pričamo o dokazima, onda treba... Etapno radimo, etapno idemo na emisiju. Znači, ovu nedelju ćemo napraviti, odnosno debatirati na deo istorijske, religioznih fakti, običaje, tradicije. Drugi deo ćemo raditi na ovo, treći deo ćemo raditi na ovo. Tako da, ako mešamo, mi ne možemo završiti jedan istorijski čimbenik o jednom narodu koji je enigma, da završimo za 2 sata. To nema teorije. Nemaš. Na samom početku smo rekli, Muhadžer, da mi to ne možemo na 2 sata, 3 sata da završimo, to nema šans. Ali u svakom slučaju ja mislim, ako ste vi sa dokazima da se radi, a ne samo da se priča, zato što treba nam naučni dokazi, pričamo o naučnim dokazima ili pričamo o nekim tenzijama, znači mora tu da se slažemo na nešto. I ako ima dokaze, treba to da se prikaže ovde dobro, da se lepo vidi odakle, koji su te... i tako dalje. Znači da pričamo sa dokazima. I nauka je podeljena. Da, naučni dokazi. Znači naučni nauka je podeljena. U redu. Gospodo, ušli smo u temu i u oblast. Mi tražimo zlatnu žicu, a moramo da kopamo svuda gde nam se čini da ćemo da pronađemo. Zlatnu žicu. I rezultat i negativan rezultat je dobar rezultat. Znači, ne treba kopati na tu, nego treba se okrenuti na drugu stranu. Tako je. To je zakon istraživanja. Ja sam srećan što sam večeras imao ova 2 divna sagovornika, Saliha, pošto je stalno pored mene, ubrajam u brata, a ne u sagovornika. Vas, dragi sinovi moji, ste vi po godinama moji sinovi. I mlađi, vi ste mlađi od mojih sinova. Veliko vam hvala za reči koje sam čuo
od vas. Prvo sam čuo i osetio da vaše srce i vaša duša želi da dođe do pravog odgovora. Doći ćemo do pravog odgovora ako budemo dalje istraživali, ako budemo razmišljali, ako se budemo sučeljavali, jer samo u sučeljavanju čovek vidi da se usmeri ka pravom mestu gde je ona zlatna žila koju tražimo. Veliko hvala i našem voditelju koji je uložio priličan trud da se mi sastavimo. I moja duša hoće da ova debata preraste u jednu ozbiljnu debatu gde će prvo Sali da pripremi mnogo bolju tehniku gde možemo da imamo i 5 i 6 i 10 učesnika u debati i u emisiji. A mislio si na njega, on se zove Sali. Dobro, Nisam ja ali Sali. ja... Moje ime je Sali, prezime Sali. Da, dobro. Eto tako, sinovi moji. Hvala, sinovi moji. Hvala puno. Profesore, imamo jednu reč, moram da pitam zato što ljudi pitaju, a to je sasvim jednostavno, ako hoćete da odgovorite, ako ne, nikomu ništa. Jel može da znamo koje ste nacionaliteti, osim tog čoveka? Jel ste romske nacionaliteti? Da li ste romski nacionaliteti? Nek držimo malo neizvesno. Šta ima veze toga? Ajde. Ne. Ja sam klasičan profesor i ja na pitanje moram da precizno odgovorim. Manuš. Moja baba je tipična po svojoj konstituciji i po svojoj pameti i po svom šestom čulu je tipična ciganka, ali ona mi nije kazala da je ciganka. Moja majka sve karakteristike je tipična ciganka i po svom licu i po svom šestom čulu, ali mi nije kazala da je ciganka. Dobro, profesore, ja bih vas samo zamolio, molim vas, ja znam da i Daniel sigurno, da mi ne želimo tu reč čuti javno od Cigan, jer to za nas, iako ste pričali da ta reč nije uvredljiva, da, nije bila uvredljiva u to vreme, međutim sada danas, ako od nekoga nazovete Cigan, šta vas na to asocira? Neko vas naziva Cigan, odmah se asocira da je čovjek, to je čovjek koji krade, koji je prljav i tako dalje. Znači sve stereotipe su metnute u tom. Tako bi vas zamolio da to javno barem. Meni je jako žao što je iz mojih usta izašla ova reč koju sam izgovorio. Meni je žao što je izašla, a izašla je zato što moj mozak, moje sećanje, moj mozak, moje sećanje i moja duša, tu reč koju ja u razgovoru sa vama neću više izgovarati tako, ja ću koristiti modernu reč, koristit ću, a ta reč kod mene izaziva samo prijatna duhovna stanja. Ajde, da možeš, profesore, samo da produžiš tu gde si stao bez Cigana nego Rom, eto, namjesto Cigan nek bude Rom, da produžiš, molim te, zato što
ljudi pitaju, hoće da znaju šta je mogu sad. Mora to da nekako razrešimo. Ok, ja, Ne, samo malo. doći ćemo do te- Miki, Aš nek objasnila Cvjetano, Aš. Da li je? Samo jednu Da li stvar, mogu da ja vas ostavim? ovdje najmanje pričam. Vidite, ako može samo jednu stvar. Ako gospodin bude pokrenuo taj serijal i ako budemo išli etapno, nadam se, ja ako smem u njegovo ime da pozovem sve one koji žele da se uključe, a svi znaju gospodina Salija, pa bilo bi poželjno, jako poželjno da se što je veći broj tih, pa da mi krenemo u jednu malo širu debatu. A što se tiče ovo Cigani, Rom, dalje genetika i tako dalje, to ćemo etapno jednu po jednu stvar da dovedemo tamo gde treba. Tako da će i vuci biti na broju i ovce, kako se kaže, i ovce na broju i svi ti vuci. Tako da imamo veoma ozbiljan posao. Ovako, daj da samo još jednom razrešimo tu reč. Jel može malo kraće, profesor, molim vas, dođite na cilj, jednostavno hoće da znamo šta je profesor sad po nacionalnosti. A rekao ti. Znači Rom. Dao je odgovor. Rom. On je po majci, po babi, genetski ono što kaže imao 600 čulo, valjda su to naše karakteristike. Niko od tih naroda koliko ih ima nema te karakteristike, vidovitost, onu mogućnost da oseti. Ali profesor je profesor, pa daje profesorsko odgovore tako. Nebitno je to. Nebitno. Sledeći put ćemo govoriti i o 6. čulu. Daniel, ne znam da li ćeš ti da se slažeš, ja bih stvarno dao tebi govor, da li ćeš nešto da dodaš ili da oduzmeš, ne znam, eto, izvoli. Za kraj? Pa, došli smo do kraja. Za kraj? Za kraj i za iduću programu. Osim toga da mi je milo šta sam čuo mišljenje profesor, jedna sasvim druga teorija u našem poreklu, s kime ja ću da počinjem da seriozno razmišljam u tome, jer znate, ima više teorijama, da li smo od Indije, od Egipat, od Irana, od Izrael, ali to može da se sve kaže u jednom, kao što kaže profesor, Bliski istok. Da svih tih prostora, i Indije, Izrael i Egipat, to su bili u taj prostor. Sad naši rad kao istraživači, kao naučnici, je da vidimo gde je taj prostor, gde je taj Bliski istok, šta detaljnije. Sad, većinom autora kaže da smo mi iz Indije samo zbog jezika, ali također moramo da se slažemo i sa nekim autora kao što je Marcel Kurtiades, kao što je Rajko Đurić od našim prostorima, kao što je prije njih Tihomir Đorđević, Vukanović, također i Grelman i Paspati, koji kaže da mi dolazimo od Indije jer imamo mi također i naše obrede, naše običaje, naše narodna književnost, kaže da mi dolazimo od Indije. Tako da to je prostor za istraživanje. Ja se ne slažem da imamo široku debatu, online debatu, jer za to ne 3 sata, ako smo bili mi 3 i potrošili smo 3 sata, onda potrošit ćemo cijeli dan. Ja slažem se da idemo po etapu i da ti Sali odabereš učesnike, goste, ne više 2 ili 3 maksimum, koji možu da kaže, da priča. I još jedna stvar mnogo bitna. Moramo mi da se slažemo da Romi su imali više migracije od bilo ode da su izašli. I svaki istoričar, svaki pisac je pisao
za neki odredena grupa šta je to čuo, ali niko nije imao kvalitetan dokaz. Znači, primjer, ovaj Stefan Bali, on je čuo za neki Indijci u Mađarsku, ali to ne zna, ali mora da se ide dalje. Odakle su tu Romi koji su došli iz Mađarske? Da li su došli od Irana, Afganistana ili došli su preko Kavkaza, preko Vizantijsko carstvo? Znači, poreklo Roma ne može se dokazivati jer imamo različne kontekste, to su različite migracije, različite vremena, u različitih perioda, u različitih zemalja. Ali ono što je dokaz, dan današnji dokaz je jezik. Zašto? Zašto mi još imamo riječi u našem jeziku koji su u bliskost sa indijskim rečima. Nemamo mi riječi egipetski ili hebrejski ili izraelski. Nemamo mi iranski. Imamo iranski jer smo bili u Iran. Ali egipetski riječi ili hebrejski riječi mi nemamo u našem jeziku. Tako da ja ovdje ću da privršim. Hvala profesor, hvala Salih za vaše vremena. Dobro, eto, znači ja ništa drugo mi ne preostaje, ne znam, Daniel, da li bi si ti odazivao na drugu debatu što se tiče ovoga da smo sad ostali da produžimo na neku drugu debatu. Ja ću isto biti zahvalan koliko ti to možeš, je li tako? Znači, ako ti to možeš, onda vremenski, onda je bilo dobro, zato što ti si naš antropolog. Za magistarski rad, to je sada moj prioritet, ti znaš to najbolje, da. Ali okej, nije problem. Dobro, eto, znači, meni ne preostaje ništa drugo nego samo da se zahvalim gospodinu, odnosno profesoru Radivoju Đuriću Mančiću, što je bio današnji gost kod mene. Znači, to je bilo velika privilegija za nas, mi smo čuli i to znači druga strategija, odnosno druga istorija što se tiče romske populacije, romske poteklo, tako da eto i to je naše bogatstvo, tako ja kažem da je bogatstvo da čuješ malo više strane pa da sam sebi doneseš tu odluku što je tebi najbolje i što misliš da je to tako. Eto. Znači, hvala puno Salihu Saitoviću i još jednom hvala isto profesoru, isto i Daniel Petrovski koji je češ nas gost, koji kad se priča o nekim antropološkim temama, onda je naš gost i tome se ja divim. Znači, on je mlad dečko koji već mora da kažem da je na putu su antropolog da bude, tako da, ili već je antropolog, tako da eto, mi imamo još tu privilegiju što poznajemo Daniela da može onda bude jedan deo od naše programe. Zahvaljujem se isto i za Mozes, znači on je sad meni ovdje pisao da morao je da ide, koji pisao mi da mu se sviđao znači programa, pozdravlja isto profesora, ali i Salih Saitovića pozdravlja, u njegovo ime pozdravljam znači svi vas. I meni ne preostaje ništa drugo nego samo da se zahvaljujem vama, da budete zdravi, živi. Samo jedno, Salija. Malo pre ovo zahvala i tako dalje. Za vašu informaciju da profesor ima 2 akademske titule. 2 titule akademika. 2 titule akademije. U 2 akademije. Da. Aha. Jedna je u Srpskom učenom društvu, a druga je u ovom, kako se zove? Druga je u akademiji. Poznaje se po govoru. Pazi, kad je čovjek obrazovan, onda se poznaje po rečima. Znači, on 2 reči što je pričao, mi smo već znali da je on profesor i tako da, eto. Ja se nadam da nema prepreke, nema zamerke, ovo je samo jedna tema koju smo htjeli da prenesemo našim ljudima i upravo zato postoje takve televizije, odnosno web portale da bi mogli da malo to delimo, to znanje sa našim Romima i da sad tu postoji druge mišljenje i drugo nekako saznanje, čitanosti i tako dalje, to je normalno.
Значи не треба да се замерава. У сваком случај ја се захвалувам пуно. Значи што сте били мои гости и надам се да следеći пут опет ćete biti на мој одазив, да ćete се одазивати, да ćete будете мои гости. Sa zadovoljstvom. Srećno i hvala lepo i Hvala. do sledećeg susreta. Hvala професор Саитовичу. Добро. Даниел, мангао туке се најшо па не те обсестам управите со сјанци не мо гости. Мангао туке те фамилија ке се најшо карем те успејне, нели те шајте те букате завршене сарсовалјани ки школа. Ме покушинава со шајте похарите те смети нафто, али понекад не избегливајте на осавко нешто. Лени, товени информириме о Рома, ем стеджанен и историјата во буд битно, со скја мануша, нација бизо пири историја, ем бизо пири чип на не нација. Ек професори, само ки крај кава крела, за да те постојнал нација, то вол различно јаверенда, мора тоа лакири митологија, лакири легенде, која сто од Хари Кловен адала обичаја, обредија, мора тоа лакири територија, мора тоа лакири чип, светло најважно, мора тоа историја. Кога со само мануша, каверунен ќе да е историја. А клателе оштар основна постулатија за да те постојнолик нација. Ако амендена неаме на кала штар постулатија, ем на джанајален, муксо на джанајален, ем на практикујнајален, ем на верунај упраленде, тогаш амена не това. Назад джабе ко Обединети нации, опада против регион сјам, ки листата ро чибја, са ве слушајте мерен. А ако мерела мари чип, мераја ем аменда сар нација. Апсолутно. Па давайте едино со ачилуваме ги да уопште, кана ајте вакерава буквално, ачилуваме ги само и чип, а да лестар идентифицири најамен, а двајтано амаро идентитети, ако нашаваја и чип, онда нашаѓемо амаро идентитети, амен сине, амен вечи програма, која сока продужинала обавезно, туди ќе Даниел дека ме дава баре вредности, а кале теменге, пошто сматринава дека е непотребно амаре роменге, со скеме свакодневно, конфотиринава маре роменца и мавак и ко заклучок дека бутрома маре за жал на не информириме помаре историјаја, на не информириме помаре чибаја, на несвесно, баш и чип со наша велапе, на несвесно, значи дека и поготоа каламам шакол живинена кој Европа, дека наша гјоле чип, мерале чип. И адалеске на динама, дека кале програменцар, кале серијаленцар, дека ка успејна освест, амаре роменгаро те растресцина, марите шај јаверчаните мислинен. Кој ќе лапе лафите. Мари историјам таро јавер контексти одватало, ако на пенџарија тири историја, на джанеја со случињапе стуке коминато, шајте случинопе стуке ки сегашно. Ту морате джане со случињапе стуке ки историјата ро лошна буќа, за да шај мате дозволинете случинопе стуке акана. Ектар најбаре прогонија роменгере сине, ко дешто дешвекто вето таро Махмуд Газни, кога цидингален тар Индија. Понадори сине робство ко ки Византија, понадори сине и ки Германија. Керела фе баш Аушвиц. А дала буќа мораменте джанален за да мате дозволинате случинен паменге пандекут. Со како случинге паменге пандекут, тогаш амен цари крајот. Па дике на смене иста грешка те кера окола со амар предција керкер. Значи ко смисло керава крава грешке, намислинава грешке, буквално акана дека ладла грешке потеринде, него ваверан некој кергеленге, па ола завршинге гер сарсу завршинге. Али ако наđene историја на каđена те припреминаме која са нешто, те припазина. Па далеските на бут важно им повикино е саринен, е прален, значи гледачен, е амареди кутнен, која са вке емисија требало те ден баре вредности, товен, значи ко баро броите делнено видео ком со шајта, бите шајта укористинен пе и сарсова кергео професори да апсолутно ме слажина, ама јек дебата која со керела пе вршинела пе, и ако вадајтано е позитивно штатус. Чивала манушете мислинел, хем те почнала да лејате бавинелпе. И автоматски решажирине, автоматски кувек и тема Андре. Значи, ако веќе растресине, освесте манушескорота, бите шајте починало в коркоите истражина. А калеја веќе завршињанту ти емисија, те вакера на сар антрополог, те вакера. Значи, ако вајтано емисија, суските на герет сарсој. Мена динама дека и широко публика ка дознајну, иако и си пише на документија,
ама преку савке емисија ем конкретно фактенцар, доказенцар, бизо бут вртиве, онартало бут бидно теджанол. Бути бидно теджанол, сускамен викинамен рома, суске на дисавоја веро, лафи. Котрабола лафи ром, котрабола лафи циган. Значи бути бидно теджана савке буќа за да те шајте пернесина ја верен. А дали ске ме веруинава дека насамо ки чип Даниел ту нас минете фалине ке ракела пелафи ки ко програме баши чип, баши интеграција романи, баши о историја романи, смотриналото дека компетентно чаосијан и ме заиста увек вакерава, ме јави салутке приватно да им вакелјумтке дека си буд позитивно изненадимо и поносно упротуте на неамен зажал бут антропологија, дали ске месиум поносно тие Даниел, ко секој моменти сиумтке кате ке названо палва ке работа и си помоческе месиум максимално кате те поможна шавен сартути. Тоа сте. Даниел, мате дуга влечина, мангава туке бут са шукаре, значи срцова кергиум те фамилија ке туке са најшукари пазинту и кашунам пале. Овса сум процесијанци не дело таремари програм. Поздрав Сарвин. Поздрав, пријатно. Агер. Почали дикут нем. Аке, аква си ни тема доста, али нормалното кој дебатни теме дека наштити и клонака на со резултатија задоволиче о критериуми наштите исполнена Сарвингери. Шукарите те наведина исто дека која кала теме ке да, значи, званично и сјамен дебата наштите читина Сарвингери о кола о ајте вакера о коментајра, пошто кај и Калилпе е гостентар о концепти. Значи, олени сирем помаре концептија и секој джала ко проадва со припремингјаки програми, ја далеске намангава, значи, те пореметина, буте манушен, емти калавентаро контест, соске акајтани тема која сојтани доста сензибилно, хем пазинава нормално те шај, те дочекујнавме гостен, со шај могуче, бајтано исто сар ке давала некој ту те гости, ко кер панели мангеја максимално те дочекујнеле, те испратинеле, и акајтано исто, секој е гости која се обешала мандовитано му гости, покушинава максимално те дочекујнавле, тавите шај, товеле и екшукар осетке дете на манцарки програма. А туменге сар увек ме захвалинавам прво со сиен манцар, со тумен по држиненама, тумен истомено шај пасар увек со ваке работа дикен, значи преку о YouTube, роден Рио Сет Гулцалија, од теко утмено шај пат дикен амаре програме. Доколку интересна е сием тумен шај исто те абониране на амаре програме ко Facebook, односно ко YouTube, и агјаре ковен, значи, увек ко актуелна теме, ем ко утмена два шај пати клол, тумен ги увек, ке да си имамен онлайн, значи, те шетели кенем, те пратиненамен. Мангато ми е шукардиве, овен са сте со сиенсине манцар, овен са сте па некпути со тумен дена тумаро време, тумаро вакти манге, аква джаноте ценина, фем аделеске да тумен цар си уме, ем покушинава туменгете да максимално време козум со шај. Аква да манглум те вакераме, ка вакераво до канака почнавте пенавко сао емисија, дека тумен доколку интересинала тумен ни саветеме, шај комотно те пишинен манге, а мека потрудинава те реализиринава теме, ем те дикавте керален некако те анален, нели, ко емисијата бите шај, те о критеријуми, те исполнина. Пишинен слободно тумаре теме кога со мангената джанина, мека покушинава два, нормално те реализиринавле, ем те анавле ко тан. Тај са, тано четврток, ко овто сати коваламен, значи, амаро гости, тари битола, кога сој тано YouTube стар, хем ка овотме на два шај паледа ту познаненле, феноменално таленти и надинама дека ко оживенена два петок, и сијаме, значи, дуј програме, и прво програма ковал од дуј организација со кошоосати ка овенамаре NGO, значи тари Германија, тари United Roma, хем коваламен ко ењосати јек шужо опустимо атмосфера кова со кој наменге музичајра, а два коли музичка емисија Гиленцар о Андреас кова со феноменално гилаволо чаво, хем о успратња тари Вупертал РМТ, значи петок кој неосати се музичко канали па повикујнават ме царинен овен амаре гостија. Мангато ми е шукар диве, односно шукарат, ове са сте со сенци на менца, пријатно.